mutra kwa wo sesa ade no woni oto ana ose de yan ose kache me ska ben kasa menchirawo na man bi 55 cd 5 cd dan man ose o so bi say ose wo ko ba kokko na me say ai ose oba no I'm telling you ose oba no oye odo di abobeku no da kache say obi akache say wo beku me bi say say manka ma pa kache me ma ko so ya na ka wie o kache me mo bi skara me me git enti wo ma me kache wo say wo ko ba kokko sa ba no wo beku no e pa uni ni jai ana say wo ko so a me na jai eni na aboa me na jai na me kache papa ne papa ne kache me say wo kwa kache no ose wo kwa kache no no so wo kache na adiko wa ye no ni na besai papa ne kache street na se ose ni na besai ya so won kache so wo kache na sa kodi wo kache na wo ba adiko dabi mini wawo na nyame asuma wo bia me na be kache me se ba me ne tie ni nyame a wo beku me kwa kache no ade na se na me kache ni wie ya matwe ho ba kwa kache ni se kodi papa no na ma no ba mo so sa no be no ba mo so wo ba je sa no den one me gya ho no ko ne na kache me so as of me tonight because na me me gya me ne to but na me ko ho me ko gidi me ko a na chese me ko ba kola niska woni na anabie woni na anya hwibiem on that year na ntuma kasa na na amani na dai me na ntuma kasa obi aboa ma de na titi wani so say drum no de ye wo na titi wani so edru na titi wani so nipa no ko wu na yo bonsam enti wusi da insan ne ko da bie mu asibi and ya de en and remember they say eja yen obi baka said remember they say eja bibi sanya ma ya de forward so ya na wa adwene nya say nyi sabe o fofo wo yirachi aba no kwa na hwehwe ba o si be nkunu mu no ona me hwehwe asibi obeka kire wo da say wakohia wo bi a wo say obeku me beku no ma ko me pacho me yinne asem na ha walking ada no kwasem November bosumeni de to so aduonu emienu yankopon adoma boa yen san de yakwaba te chamada bodwe memo jedi ye ho fru sania yetumi ekeka ye ho a na ye de asedem wempem wasiedu eneme nyame enra na me ka bibi de achewo se obia nim nia obeye ne destiny helper nia obeye wo buafo e wa abrabomo no wunnim no but enipa no ebetumi aba no kwan bebre so obi o betumi aba ne sabia so sabia nyado ti so obi a woyare a wonsre wade Akoma betumi aba ne sabe pop like oyani buburo kura obi betumi aba no sikani kwan be so na obefa so attract sa wo destiny helper no so ti ase kwan be so na abefa so attract sa wo destiny helper no nam kwan bebre so ebia ba bia wo kwanka onya kwanhia nanso adoye bia yarefo bi ba gina wo ka ne ho na wo ye na doye no eno etumi eyi wo free sa kwanhia no je se eba intimacy wo that do not underestimate anybody and I belittle obi belittle obi obehu no Akoma FM na emom no hu ni se nipa no ebetumi aye destiny helper enti fa respect ema wo bia so woska so aniska so yadan so yade fa respect mano bia wo no ena beboa ewo abrabomu mekai se obia no oton duster car duster bi wo kwan ho na sikani bi duro frabro chamba na sede abrante ne keka ne ho oduro so oto duster no sede abrante ne sikeka ne ho de duster ne tublika de brani ade de bia woduro no ohwe no na sikani no na boy no duster ra no na chese na ho keka wo de to ade no na eye ne fe Akoma FM so passport o say
amen na brochi komuni ni yiyo mu ano no ne destiny helper no kwa be so na so be fa so wo be hia wo de enti wo hia wo bi a treat ni ye e bia nam no so e na won so wo be di ye e wa brabo midi e de Maa Akos program no e ye Akoma mu nsam otie e wa Akoma 87.9 FM wo be hwe bi e wo YouTube e ye Akoma 87 na 87.9 YouTube e ye Akoma 87.9 enu nti bomodia na e like page na comment na fe kwso a share my sanso e na Facebook ya Akoma 87.9 share my ndama ya monsters YouTube e ye Akoma 879 na e wonso what subscribe it na when your notification bell na so breso you get notified na wonso share ama afofro so etumi enya bi ahwe bi na ebedem Omia TV ubehwe bi live Omia TV na fe Rabi 1 TV some make us say a remote at 32 ya hotel towns ni security doors so papa e wo kotwini brofedo make us say wono so ebiemu ya obi anso etie bi big love radio ubehwe we spend at the information center kotwa fatia OPD radio GHUK free FM manager dache 97.5 make us say wono so Akoma FM tochimania obi anso etie bi yanko na yankwaje update a ewo ho ewo cases ye treat ni bi Ismail Akwaba yeah mama Jusu okay update be ena wo ho update ho ye yenwa be yo ba ya say all problem kakra o free suo ya abufa ani ababa ya fe Cecilia o kweshi abranti be fe nana ya awa tunsu oso otunsu a o kweshi abranti ya onu keka ya ama nti ase ye adwuma ife che nyinsen kopie mu wo say adena we program fa branch friend no sister na fa ye and sister ka say in 2 hours time no Akoma ba hwe ni ma number nje me da no ye ba nan ekobe ma no ho okay na ye kwa ya nkotu no ye kwa ya nkotu ni fiewura na ye ni fiewura di nkomo na fiewura che say aha na otie na mmom apie nti ade encourage ni fiewura say asem say na betu ani mu Akoma FM nti ye nya branch ye no na ni fiewura so gitu nsampa oba obebo na amane aha nti ye ya ndura anu e wana na sister frey say awadi adum efiada anopa manu na na yawo ebeba na ya betina ase ndi wo bia ya ka na asumdwe aye adwuma nti na say no na na ya beba na na ya beba efiada anopa oni abaya ne o ma mi de hye wa ha e efiada anopa ni atena ase aka asem afi ndi ahi bia na afi fati Fati wa abo agazo ni de also have sex no some kind no obanya sex ono so ya abranche on we fe na Abubakar na sa de fa Abubakar ye nya no nti ye se beba nan akọ Abubakar ni o ma no ho ye ko ha no pe ye ko ma mi ho na ye ko je so ma mi adukwan kakra ye ko tu ni nia be ma na ye ni bi nkomo no so aja tum sampa o mu bibi sa na mo ma me ne ba aye atina Abubakar basit ani o ma me ani ni ya be ma pini na o mu na be bo anan aba na ni si atenase ani se die ne be kwa koyo se no mba maja kwa na hwe no de ho bia no na eno so yaka na asumdwe aba nti eno so de ho no all right na ye ma me ba da asibi akuya asibi ano ma ye hunu ni a enra so asibi Joe ano so ekosi ena yetna asibi ena Joe so me yiri ebejam na ni na wie ena na asem nya asem ketwa ye kosi ase ho no pewani bebe esi gina so sa ye fi akra na 5 aboye because nti ase nya adwuma nti eno na that's what we YouTube live office eno na nya easy cry ya bra asem we ho pants na ye wie na nti ase ana asibe ni na akwa yese nti mo asiri jina sema
car na ebedi asibi ho na asibi se na ehara ntina ntimi nya adwuma ma no na do nso nhwe no ntina wo so mfa car na ehwe no ana do nso se car no de na eya adwuma ntina ade se obama ni sa adwuma ntima ama ntina wase ewo no ye course FFA investigations we were in fact investigations in your police ampa na car no nso da nya adwuma papa bi asa do na eya adwuma but say fault na that to say ekwa adwuma na ekina na ya de akoye car no ekwa adwuma sa na kokoye ye nti ye ne omo kan ama nyame adum nti ase ye adwuma se asibi ate ase se ono de ego ho ne ba na afi omma ni sika kakra ode be kwa kodi dwa na ase nti ene dwo kan no o klasika pubuo bi a ode be ma no at the end of this month na ye de ama asibi na ode akwa koye bibi eza asibi akoma to ne ma nyame adum na so asomdwe ba no a ehuri ye ni na echi ma nyame adum sa to bo ama ehon so asomdwe ba asovo kama ti ye twa se do this kind beba na fe afra asibi no so abane a present ama no se present mana ye be sa de abeto tie funu won se scanner jo ka so de be ma asibi ya adwuma na wa hwe ne ba no on de aba emie na ye bo se asem ye die tie ama akosi ase ama asomdwe nso aba abusuo mu ene ade ya me abudwo nso were odi na chiba ma onye obi e saka saka ntiche so no de ya nya problem bia o ta na afutu because ade mani kunu ade nti ye de tie funu na ase se de ya so mbo se ye de so ma se mu a ye be kan kosi ase no eno de gu so ye be sibia no ye be san de aba da o mo na munim ade ba ko ye wodi akoba bi bebre but me jini yesenka onya solution for farmer eno okan wo se baby odi ni ko ye nyina ehye te sedie enra we see ye na anka wa fa na ma ha anka asumdue ba kora na wonim se ahabe ma na wie sei anka wodi ka kora de ye de e ba ha ena jo sei onu kora wonim sei anka wono kora so di kan ba ha e ma ye kan e ma na sunu to no na wono so atumi ada na asibi so atumi ada afede no na afede asa ye sere kwa na asa ye fe kwa nti si ya na yedi adwuma ye ka ma asemi wiye yiye na ye sipo so yiye ye se ye jema wo so so ye beji ama wo so de bia wo bia wo so case ya sabra o ye edo fa pa bi so o de fa kwa bi so ono wo ba wan ga no ono wa wo sinya ne ba o ba di ne fa ne bra obi o obi adwuma wa sha obo so obo adwuma no wiye no o ntwa wo ka on fa de wo fa ta mfa ha fa ne bra wa kwa asori mu so so obo ya kwankyera wa je sika kwankyera na wa nye wo ha na wa so fa ne bra na ye mamode ansi nkonwa wa na akoma nsem o de flot na asede a na kozi ene me de bibia be ye mo yo asodwe ade aba obra aminti ene yesefa onso wo de bra o case no ba bia wo bia na fabra na ye ntina so ye kan sam no so do so no bia na ye nwie na mom ye hwese asodwe beba na de ode na asem ba ye no enso ebeto ne ye mo enti ba bia wo bia se won kran eastern region, western region, northern region ba bia wo bia no wo so kumase ena wo betumi ede wo case no aba na betumi ehwe ede amount bia na wo ba wo pese wo frɛ na wo kyerɛkyerɛ mu ɛkyerɛ yɛn ansana also waba wo be frɛ 0245 301462 0245 301462 and 0599814926 0599814926 wo frɛ na wo kyerɛ mu kakra kyerɛ yɛn a ɛwɔ sɛ wo ba yɛbɛka kyerɛ sebra ne ama direction sɛ yɛ wɔ kuma sɛ askwa yɛne mo no ene di hwɛ ne mu fa case no ebra na yɛhwɛ enka ho asɛm ema P-Work Natural the 3P Garlic Mashaba and afe grow fine emojadro digital herbal ene de abai no mienu ngine ho mena pebi enom wo mo ena so yasne yɛn first story no afe yɛnkɔ na yɛne yɛnua bebe nkodi nkɔmɔ oba wudi Abigail Fobi every hin abaye Asante Mampong Abi what if you saying 25 years Abi every didn't know what were in Akoma Studios didn't tell me by and say me real school nursing training 2019 let me share maybe a friend and nakwa on so free kumewu and I so pay me and I'm to I know see who me da on so sabo no me classmate were SS in real school 2015 SS into 2019 years 4 years no so ntimi hia no if jase ene mi hia no
timisha na ono so me maame so mu twa bayre no se wo pe bayre ni bi na me ade bi no mfre ne dwaboto no me sisa bayre ne ma na me dihia nto ne brand bae ena ne no mo tike na ne brand so ko dan ho aba no ndi osi ba station ho no ni me di nkomo to na me dikabu sanse na wo ye adwuma be no so UCC level 300 na me so okay no na me na wonya adwuma bi anka ho no so odo tomatoes farm Akoma FM na me so okay to na so no kra na okubrekum no so okoba obeba efie abehu maame mo na me so okay na okoye nto okoye 2 weeks na frame say odini sika bi wa save sika o bank na bank ni collapse nti ko nya 40 cedis odo be fribrekum aba kumase na obana me bisa say bank be yende wanka ana me sending the 40 cedis no de no so ko sika no de sika be mame but wanka sika no ho asem biom na me so me musa no ti 2 weeks ta no san frɛ me sen okɔ afom sika ya kokotwa no na omo so mbesi ucha ode ko gine hospital omo so mbesi ucha nti ngo hia 20 cedis na me institution na ya 20 cedis no sa frɛ so komode no nti me sending 20 cedis enka ho na me send the man after so ya credit 5 cedis yese sa yese 100 cedis akɔ ento ya no se me credit wi amesia na wo da be no asendi bia no so meme usika to de nya abotre afi ento ya be 2 weeks na sendi 50 cedis e na wo ya credit 2 cedis e de maame ni 2 weeks time was no frame we dey abi we dey nkani kwa asame kanso we dey abasa na tomatoes na me ye no ya na me do 2 weeks ba afi we dey biye my 5 weeks na fe ma short me sa emme mama mfo sika o mo de boa me nti wa short nti mi osika me na mi sika sam de me kana mi nibi oso me sra satan na ma to Wisconsin for form sa me ku school September oso me sra wa kaka na mi susu mi wie na sin sika na ona ye 1000 one odi ka di 100 cedis no na aka 1000 nti na me pese me de me sa be ka 1000 na me de ko ye fi deposit wo utu asika bank o mampu to waka wa mama pressure san wo de wudni bi kura na ka kire wo maame na o me bi na me sa me si fan kan kire ne sei na nkura se mu awo kan Akoma FM no mama pressure wo de me so school no kura ko no mebua wo de afuma me wo de mama ya mebua June pepe 2020 June pepe me du sika be ma me sro de wo bi wo hon kwa da me pa ache o mama pressure san na me ko na me sin ko isika me ko ko so mu yi mama na je se me bolete ena me ka cho me ko ball na wo dia ko ye fix say date next deposit say date next so ya me ti ase ti so wuntumi me sika wo dia ye fix deposit no payment like ukoyi yankoi ana me ko no mu si o mu yi mame nti yise me ko bolete ena me de Akoma FM no mu yi scan de mame na me de send no ti me Sunday no me disi kana Sunday no wa mfrem bi mfrem na wonfa ti me frem na was mo class no so no oti se emu esu wo class ho bi a so class no emu aye dan emu esu wo UCC class mu esu on minim ona forest ona na woka afa we ya online wo chat na osiyan ye online classes nti ji se mi wie afa se mi twa bet e wo ye friend the phone so ti se mi wie e bet so mi start no 11 o'clock pm na o mo wie no 2 o'clock am no mu sa na o mu twa sa bet na mi so okay nti ju ne so ya na mi sika we me friend na o mfa ma friend na o se me ko divoa me teke mu amebenti me bedra me explain bibia e de a kirew na me so me hia explanation bia me sika na me hia to the fa me sika ma me friend so wa amfa ma friend santi de me friend o se me we yes me ya me friend no ano no ti esi August 2020 August no no ase ono afre me se ene obekọ bank akoko yiskenti o de me sika be send me na Akoma o ya no se ye bonan na ne bona me friend no me friend na osian afi na me kro 9:30 friend no so me di last o bank wo 10 o say me friend na o mfa me friend sa wa mfa ti September ese na papa ya real nti me na me de ko hospital nti ma friend da ti si October na me friend bra na me kire ni nyina mu kire no eto me be mi nua na wonka no kure na friend say obi aboa wo se nenka asida we na wo de man nti wo de ma me wo de nya wotre me ma ju sika de ma wo hye me 2 weeks
2 weeks na sem friend say ma me be ya nka sika ndi twabo na nya de a obetua na sika no so nya de obi pa na wa hyeda na we de o yesa Akoma FM nti esi November na me friend o maame ti me friend o maame na maame so wa we de minimu da ti we de me sre wa kasa megusa me ba no nti mbusa de besi bia me friend nti ni week maame na friend ni week na me friend maame no me friend maame na maame ne si o friend hwan maame boni na kwa me ne maame e friend anti ata o ti be uni shi me friend no na maame ne si minya abotro mo je bank loan nti o she me 2 weeks nti odi misika be maame na me so okay 2 weeks ni so na me friend maame na maame ne si yan uwawura ata boni din anti ata na uni shi maame ne si yan na uwawura me ba na se na ho kire wa na wo boa ne debe ntina o ho kire wa na wo boa na afi wono nso so eho akire na o bobo amanfo amane na so de toto amanfo ni nti enye sika we ne koku nipa ho nti ba bi ape bi afako na maame ne kan senti in fact maame na asemo kan yen eye me ya pan na me de jam ni sika na de nya de a me nsa bekenti nka me je akire de nti 2020 December minister de ne baketo bi maame ewo me maame nche no so kakodi Christmas no won nche we amo asenti me fa ne bra ti so 23rd mi du ya na wo frame na kwa me na wo frame phone so say wo china fanse 24th obeba mamponti meji misika na misika na me amede o fanse ndem de beti bia na mepe o fanse ndem wo siam be se me du sika hye wonsem ena me fa ka minister akra me bakra na bofu case ka akra me de bakra me nya no ma me 20 cedis de fa ka o si 12 o'clock mamponti bo na na me gina station ho na me transfer bo ta me France yan o ka se 12 nti se 12 ne so okay 12 ni bana me frɛ me ba o de me ba sa frɛ na wo mfa me na so to sa mama boka free ya mo ase ba nti mo de sa asa ba be du won wo fi na me de me ko fi enti de oye ne de maame ne ye ne e kan ye ne ye me ya wo se bra ne beji ukra de ko je akire di me je na me si ne me je che bi ko bi ani wa me de betu me nim bi enti edi sanya san wo mu ankasa ubenya that mysterious call no wo no ankasa se be frɛ wa ka cho se wo opeso de ni sika hye wo se me frɛ maame no November 2020 enti ne month 23rd na boy ne frɛ me na kwa me ne frɛ me e kan we ni kire no nti wa fa sika na ma ono so me frɛ na o ma mbetwa akwanta na wono musa na wanje say lorry fair ai na me de me ko fi nti me frɛ na emu wona wa amfa na me de me ja kire di ti me na me se de ma me ne kan na ye me ya nti me frɛ ne papa ko ma kan kire ne ba ma kan kire ne ma nti me kan kire ne papa no bi ka se me se o papa ne de o mo fa ne nye hwe o mo fa ne nye hwe nti aturu pa hwi me pa o papa nwa bi wo ono na ondo munya ase wona oye de oka na brabra boni biti ana me ko na fa ne nyehui ana me ko pe o papa nwane number ti me fra me chechiri nyina mbi me ka ase na maame ne ka ye no e kire no me no o se ma me hwi no ne ma ne de sa ne biti no oba tan oba yesi a na ka ase man ke bejuju nipa na kuma ase we na wo ka ma nipa no buofu na ye ne ya pan to ye me chechiri no na nya na me ba papa ye ayi October na mu na me sin ye no sa na de na mu na me sin mi ni sa oba na oba si dabi papa na sa tam na fanse be 2008 na o ye adwuma bi mo mampon ti na wo ba na danfo pa na me papa but na me nim se ba no nto papa mi ya no nto ye no cheche no mi cheche no sa aye ne ya pa mi abefa me so na aye ne ya pa nke obi kura de ko be ni na mi abefa no so aye ne ya pa na sa case no obi abanani the same person na kwa me na akwaje oba bisika aba papa nani nti ya ne ya pa sa akwaje wa ba fufuro sika ama na sa abanani nti ya ne ya pa sa afa me so ni be ma nti udie obeye obejimi sika ama me didi botom nti obebusa papa no ayi ne ba no to obusa na odo be frɛ nti waya na papa na frɛ me no so wa frɛ ne ba na wo se no kro nti yisa 2021 June no de misika be ma me agisa 2021 sasa ni si 2020 okay yisa 2021 June no de misika be ma me na papa kan no se minya abotre nti mi atena ho abezi sam ni nti na me hwɛ no ti ne 1 week bia na me frɛ papa no week bia me frɛ papa no na papa se nti June ne son ya na me se me frɛ ma na ye jura na bi obeka se bia se ti jura ne so na na kwa me na frɛ me se sika no wanya mu half ti me sende o pa na se o mpɛ na me se
sikana de menye half ende no kora me kan menye half because meje half na wuntua nti menye half nti so obefa ni nyina wo de e bi do no na ato abena nti wo de se wuntua wo de fa sikana ana me frɛ papa ne bona na papa ne se ene ono no send because ka che me say o send half na week o send na papa ne se o send sikana ma ono no papa no nti week ne so na so send ma na o de me sika ama me na si ti me wa na papa ne frɛ me no se wa send sikana by one kind amount or send the man no na mi busa papa say amount say or 3 sikani 20 on kan and o kan no say 400 me year ya no kan no say 400 no see or see week or best send the kan week ni so ya me frɛ papa na so send sikana wa to no so ato form on person di sikano ebe man wa frɛ na ni papa na frɛ na me ka kire ni say won do fan sikama no me hu se sikano 120 me menye menyi sikana na mdika ka chin sikana sende 9.99 kram e ka 10 pesos kram menyi nti ndo wonfa simile meje sikana chidi nti onde wonfa afi meje sikana chidi ama me se wo nya jawabu mkwasia na mbebi wo ho abe performance na kwa me na fro ndo ho te sei na wo he wo be ka sa wakati no saa no de ayami wonu wi ana dabi wotwi koke onye shi wonu tramo dabi onye shi yesi 2022 se metikande de meje chiri ndi sikane di oji sikane di 2 years that is April ni na ofre me be kasa no akati no yesi July mu no ofre me be kasa no akati no yesi October 31st ni no asa afre me be kasa no akati me na esa de na we na esa de wobu mi kwase na sim wo huru me nti nukure ne me hu no ko bia na ma me buofu me ma me ka che se ni ti bo hopen ana dabi Akoma FM. Oya de ne ma se de se bi so so. Enti na me frɛ ma me ne ka kire ne se na ne ba na ye nti won kan che mo bu nkwase mo fa sika na ma me ese se de mo fa sika na ma me nti won ka san che ma se ni se na wode ye ma me ne se ne se sika na otua na se sika na otua ma hwan won tua sika osan sika obi odika obetua no ono na otua bi enti na wo sanka nji ye de enti asem no na wo me ho na ade ko papa ho no nti ende ese de omfa hu bi na mso okay wo de mate na so ma me so wo boa wo e bia na wa moa wo anti ansa na me ka no me ka say no ka chense me sandi o jiji no ka nenka o sababa ji credit ni bi omu no na me ka chense na wo da be na wa credit ni bi no so meme usika me wana sandi 50 cedis ana ya credit 2 cedis e bia no ne mo ana o sinji zain credit zain 2 cedis wow yankwe ti ano ne mo ana e bia all kan 50 2 cedis no eno no ana kan kore ma ni bi mo kan kore e bia be ma itimi ahwe wo aboa na ma ono 2019 June November na mi hu no eti ni 52 cedis pen udi and one also do saying 1001 okay na we see when in the secondary school and ofre wo onya wo number wa because we secondary school ni tamu atete see ati your group na me so me ko school no kuma wunti mate fo no nyina na ne namfo nya minimo wo mo nti woni woni me se bia mebusa na se bia free ne namfo no odika se wo mu nyina kire me nti na wo mo kan bat na me mo kasa dan o mo kasa wonya nkohwini be ma we se ni sentim me ndi na chi but na ono ne dika ya se wo mo na kire me nti wo mo ne kan minyi bakade na fa wo mo ho kire wo ubusa we bia Oscar wo so nkohwini we akwakonyi mo bi yiri se ni no aka afa no ubusa se Daniel ho no aka eno nso bi afa no ho nti na ama se omo ne ka ono dika se wo nti omo ne ka minyi ni bia omo ne na tikuro no so na dan wo mo ono no ka wo mo de wugidi ye na wo mo so ka ne de wunyi nie wo bedo no me chese wono no unimu de wo ka fa wo mo hu no unim se sa no mo te anase nya sa no mo te ba abi eyi ye ka se amankwa e ka wo se wo mo kire wo wugidi se ye no kro se nya no kro but aden na wo mo so ko no so de na no de wa anye nie se na wodi ka se wo mo akire mi wo bedo Akoma FM wo bedo no na wo bedo no asam ne se na wo bedo no ti bibia ni wo bi aka fa ne ho a wo betie na yi wodo sabe no se wo pe no asim mente mba chan no asim wo se wo pe ti wodo no ti bibia ni wo a obeka obi beka fa ne ho a wo betie bia wo hia no
Onuana like una do nko hyehyɛ no ana so onuana da bi o ose wo pɛ ono na opɛ me woni no hwan na anyini ono anyi che o nti ose wo pa wo ti ase odo wo kɔkyerɛ ne maame da bi okay wo so do wo kɔkyerɛ ne maame me ka sa ombra ose o da se edura na etwam eda se edura na etwam sa but obo wo maame amane ya se woni abrante min kan kyerɛ obi a won kan kyerɛ wo maame wo am obi amane oni wo maame nti esi dan wo maame nim se wo boy bi di amankwa so oti ase enti si dan na obaji 1000 no aka sa won fama no no wo ka kyerɛ se kɔbɔ wo maame amane so see me maame obi a me menje na me mfambre no se wo maame nim no onim se enti me me ka kyerɛ se na wo nkura se mu ya wo kan eye ma na wo kura me ka se bra kura na omba ne side na me nkɔ maame nkɔ gi sika mfambre o empedu do se na aka so ma kyerɛ maame a Akoma FM wa adoso not say one pew no open sika na dey because be hwe me be kyerɛ me maame ka wo ye serious wa ko beba nti em wo no sabe na wo ka so mesa wo maame a wo ma be sa me maame oma na like the relationship no na nya say and I started here by 3 months by 3 months yeah 3 months no no odi ji wo sika no 1000 no yeah 3 months no odi ji mi sika 1000 nti me person who say time a wo ka kyerɛ ne se bra na be chia me maame no wo hunu se me no na wo ho no agi sika no se first dia me kan ye ne die na sa ne sika no kyerɛ me date so date yo beba and one ma ti wonu ne wo senka wo ma wonya ni da ho bi be me say won pɛ me because be chia me maame keke na sa wo ma de a wo ma ni nyina so sika de na oje me boa ba shan wo fra no age na wo hia no na ade ma no ofre me minti abi ba cha ofre me no send ni momo ba shan na de ama no ba cha wo to credit wo se credit do a wo to ma kwa be say credit ni de 20 cedis no no so ma me 2 cedis nti ate afiri na 18 cedis and ye de ka 18 cedis credit Akoma FM ti 18 cedis okay and wo de ka and 50 cedis nso and wo de ma wo okay munya enemu nhia bi muye sex ba cha davi adan so no mimi hia no na me hu no station on me di nkomo no so wo kobreku mu aba ofa okay enti ni ko ni mu na wo ho no na wo gi sika no okay na oye tomatoes fo na wo gusu asese wo sika no we misasa tomatoes na wo modo no sika no ode pai o ka kire me se sika no ode akwakoto bank ena na bank ni collapse o kwako ye enti me kura na obusa me se sika na me ka kire sa na nya na aka se ko yi sika na o bank no o se yan wo di nkrofo ndi mu kwakwaji bank loan enti wo mo se o mu yi sika na o le se sa nkrofo na ba betwie sika no hello yeah hello amankwa pom yeah that's so amankwa you can say phobia when you say no your day why ex-girlfriend see why you with girlfriend Akoma FM what's it like what your friend or girlfriend na no your girlfriend like who's anyway oh okay na so onya ba ya bi a wo friend me pa na or your girlfriend no one no girlfriend what's the peda na once in a na why your friend ne kakade esiden e na wo kwade ne ka wo ne ka ni sika ni ho you can o ma mi sta pe ye tawo na to wa de ma le ya le no to shi ma na ko ya ga ni ka o de ma na wa si ji se o bi na ma no to to ni fada da ko ni ema no ma no ati de ma na so an si so on ya wa si de ki de ne kien ya de ma ma no ni da fa lo si ni ko ano ni so ma no so e wo wa na so ko ji na so na mo aka no so
if you are behind can be found or what is all of you and I want you to know no after that you got friend now or can any now can you go you say what you want to say something that can man to say none of you you are my friend what you can say you and I now you show oba when your girlfriend e sit down and a ni sikasa church oh my friend you are doing it you are living can do it now the man you are wo ka che ni wo ye adwuma but wo be yes kaka it was that I the man you are not going to do it I am saying that carry the car cracker where I'm the friend and where you are saying and I kill me part in front of my friend after that you go and just tell you now I'm a friend send beside the office but okay I'm going to more okay so come on in bulk and I send kakra okay what the man let me go down I'm ready to send the man let me on Sunday do do say Sunday one in the sick already I thought now was credit to that oh credit to that if I need the unless can be one that oh Sunday do and each credit to be I was sending on a yana and the same we send the same I'm going to if you see 2020 na wo abusuafo mo bebre wo ho esiden na donko ane wa danfo ba the request is I want to tell you people how close hello dear say me friend you be a girlfriend and kwana be be to ya be me tell you that you na go me sometimes you man dey be feel one again no you just get girlfriend na say you can say okay e dia dey no che na che so so be ni dey we hwemu a na ono na for betumi aboa wo nti na agi bi feel no ho no fanta of course dinti na make aka we ka ho no they say bi emetwen na omeji se o ka se faye mo Akoma no I'm already on the channel one day man ga go be I can discuss it from me ba mo I don't know the channel I already on the channel when I go from the man of the first channel block or go to me I am going to say all the night to me I try you pa me from the man that day and on Sunday one of the man all friends we get talk to you so I'm going to come and I will go for our category like 2 to 3 weeks ago the friend now the friend try to tell us to like we do what category me pacho ebua odi se sika no e ma wo na mankwa wo ka kire wo se sika no odo koye den ani de anka ni bianca mankwa me pacho me say abigo come on adi e kwa akoye ani de anka ni bianca le ta no ka se one of the should go and I'm saying but yes, all of you can say piano. Akoma if 500 million. And so then I was saying this don't be a ungrateful person. At the moment, now we hear Sesicano, so I can win war. It is a new part of Sicano Amarua. I was a whooping idea because Sicano does some so. What was what the Cochia in the food? And she said, a new part of Mama, and what did Sicana Maro? And yet I was there. I was a whooping Sicamano. What did you want? What have I it is so the Mama Papa that I am. The party who on the 500 million.
you win my 500 remember my can win 500 number trusted person who did to her no one working win 500 not because we need say you can win any sika ebom or the koya na de e be 500 you want to win 500 de no I did that one ready it is when you see your so much any sika na e can say we dey ma wo bi a wo trust no then who the dear can come what is the camera no last year, okay. When the Diakano, what forward the Diakano so many panel? You forward the man, and what was it wine? It's not a baby of a quadri and I will case. This is a quadria or one case, then a time of meeting another management. Well, bet me a catch in the palace say, Uncle man because Ogia will be and you would the other source not bar no aqua just see what quadia, someone quadia, some would the say. We will use this one. My patches say 1 year school. 1 year school. Me pa church na so mame one call UCC one pa church already dey me say we say what that is so rude because let me tell you mama can say so what catch any someone will UCC mame bema so for no on kind of question we need say this no question na what to answer me because my book anti-car won't be a what's a tea and make natural. Me patch also wants credit and in Sika from my credit here. So credit a friend so quiet and Satan Abeji by one on the wall if you just no brother Uji by one coil. One out of the baby. I don't know one out of buy. One out of buy. My chest one quiet. One can't run the same. Bank 40 cities. And the back Kumase. No baba be use it. One kasa. Some is 40 cities. One ka. Na be use kana wo dim sika be mame. One ka. Me ka ko say. What send you cities ma? What send you 50? Mame. Musika be dimwa. To 2 cities. E ko dimwa no. E ku ya be sika na me se ka maboma. Na me ni 52 cities. En fama. Auntie, what frame no class, what frame creator, also 3 man picking a big job until I'm me friend as hell to say, who are you when I'm starting me one the other side, who are he who send you never from a cat, who catch him some at the corner. No, I catch him some at the corner. Now the only one you Mama. I feel be moon or this kind of 20
2020 years. April 2020 April. 2020 April mu. Yeah. And what this kind of man wo. And to say ni school fees. Me pachu o mam adwuma ban and why you good Akoma FM. Na senka we hia wadafo mpo no waboa wo a amankwa mi bisa se na ye nie se wo bi na di we di wa brank be ye ode ne de dia na se na de am so e do de we nyina wo no fre na sendi ka wo fre ko ti jama sana no e dia yo ka ye Sa de akosi wo. sister bra wo kwase abu ni pa mamen kan kire o ba se wo kusua bu ma kwase asai dia ene wo ba se wo ti wo se de wase ho ya me hwe to be sincere with you say mumunti na wo bi pemwa no ye janiwa wonya moa no Akoma FM. wo bi ama wo 1000 o titim na say when you serious so wo betwa sika no a enka se nka de dia ka akososo wo ni di wo na when you veterinary school campus wa classroom a wo wa na enumensu wo ho wo se wo anko school ka chen se wo university wo di jini sikadi wo bi o ka chen se wo ansene pe eye so we see next month we betu any sika manu a ye beje fa soso fa ma papa no fa ka ho ye be kwa akwaje na emu hwo abrabo yie e ma sika ye ni obi ye papa e fa boni ntua ne ka akwa mamra aha ya Akoma 87.9 FM me pa chow Pastor Julius me pa we first story mumra mu kakra nsana second story no ya di atoa so was next month or the sikana wa papa no ana waje Papa na ka kire me say odi ni sika man ne bani sika man na so the sika say the one fama no enti wo de ne bani sika man enti papa na kwa me friend ka kire me say papa ne number wa ha say ne number wa ha your friend ni ehunu say sika no o san send man no ana say edaso no ne mobile money no so na ye ehunu what say aha ya Akoma 87.9 fa kuma mu nsem dwuma bi no enua ena waso egusu a wutie no na ahye so sepi what natural the 3p Ghana commercial ba edu papa ya cha say eye natural enfafra wa bi enim ensu enim ya fa so esidia so vitamin C minerals ne vitamins ene ye pro ene ye die go 3p Ghana commercial emu ebisi immune system pa o pressure was stroke o sugar was stroke wo ko fichira what ye why ka stroke asthma ana wodwo so a what ye wofu ena ye kapu yade enko a wo pressure not meshow nonom 3p nonom 3p ma vic was 3p papa Mr. Bosom pim 3p star dine frempon was 3p sister Hetty was 3p dia masanja to enu ti bomodi ana ma wonsa enka wode Daniel ba Mr. Kolenak Apidan ene Angelo Spirit natural number ni friend 0248928824 0248928824 na ene no ene nkomo Pastor Julius Akwaba na nekwa Akwaba Evangelist Akwaba na naire Akwaba Pastor Julius ye sha brand ye Amankwa ene Abigail I think say Amankwa o tu owu amena na onim ye de bia meka say akola onyina obeto ka na bra bo kire sa so na akola onyina o mobra so hu no say o ma metin ka say o de o mobra o enne ye na oye no na de ade Amankwa ye ne kire say ompe da ache papa ama no kire say ni wuo amena na wa sha ase a wotu no na ede na sie de bia meka ano a de bobo senye no na de tu ya hello hello yo bebe na pom ti say yo openi Elijah Maa Akos ni na yeni ababa we bi e friend no Abigail ene din komo me pa cho wo kan no yo mira o kan ne kwan be so Abigail mi ni ndo o mampo na abanga se ni komaba ka so ni bi ni se na so ene awdo bi ba ni ni Yes, I want to scrap them. Some of them, no. For sure, I'm not to scrap them. I'm for me long, simple. I guess when we need after command, most working if we say that Jimmy, you know, the balance cover the million, so 7 residents and beefy. You know, spend your one from my coming from Akolana. So you've been saying the same this comes as not their messages. But okay. Now, baby, I catch out. Because scan ma no this cannot say don't tell me to the idea how the ba so
Rami pesa ha be ba na kola no. So pina iko ga ba ko bi ha be ga so so nya nya de bono. Na ba ko ba wa ni e je pa so yesa. Ma peska ma ba no. Ya so ba diska no. Enti amankwa sikana amankwa Sunday ma wo na yesen. 400. Me pacho wo Abigail ka se won nyina opani nyina no what sign dia mama nkwa another so ho the say when I don't know I have to come make some sisi the one could do say mo another no question so me akara no do me go come ba o ba okay and one na ye pese ye hu no say wo de ma na say wo ho dia na ye say okay or the sika say ena beba abeso so ma na so pacho ena edigen se ba edigen so me ma fa da 10% na peace that's okay me da se papa openi Elijah de ne ye hia fi wo ano no enti de besi bi a che ne obedi nkomo Pastor Julius manti me trafro ye da me penye Elijah se te na me kan se ma anu e de bobu se nye no na de tua sebe nyade ma ne nyani paya ma ho se abrabo aye bo ho wo betimi aye something very good but in the wrong process obefa kwambone so na aye so adekule na nka ayo mfa o ya ade amana hye ni pere ni onyam enso no kwan ofa so a wo de yeri na awie ye no efede enso nye fa bio waji sikefi ni pe wonim se wo so okoto Wisconsin forms na udada na do on fan ho an wo je ye madu do sana ma wo mu wi ewo mu se fa do bia desperation ti ma bi wa se do nse ni pe kwa na wo san but say men say ni pe o madam me normal ayi ni tie what just on pe no oye fi won ti no ba ye so na say oye ba sa man ni de ya ma de bam ka say ni be bebrebe o mu wu nyina abi wo ahun enye se nyame de nyame nyehwe nyame nyehwe boni ye dinti ani ye wu no Bible say boni aketu ani wu nti boni de ehun na eku ye nyame na eku ye boni na ye die enti nka waji ni panisika ane se wo dada no na oje bi na pressure ba so you say a pressure nti na ma defender share ongo enti pressure ba so wa she ongo na we man ka wie ye wo pe kwan papa so afa o bi abi mesela ba ma wo scan na jimi se ma how de na so na me ho na akere me enti bi a kwan se na me fa so metu amedinya abote ma me na ni pa fe wa man wa ka fu akere no ni pa fe wa wa ka fu akere no o fe na this a o pese o ma na kumatu pese o gina ayuka we kwa de hu hia we kwa klasini boy onim kansa so se o ka se de na o gina che beluti say we na so nto so fungu ana mframa no ho de hwele si fun ni mo se me say me principle ya ba ko pe de o pese obi nya mawo no wo so yes ama se wo amankwai na nko gai be ji sika ana nko yo kan kwa chisika ka be bu de mama say nyina te say ina na ma ba ka wa na ga bi twa na ga ko fa so wa ji sika odada mi wie ye no ena so mpa me ka be kan tan ba wo de o say wo ni be yi obi no utiri so wa pampa so ena wo si na wo kekan fa nkwasasem de ba ha no ma mesre sika no wan ye ni ana de koma papa yi sa wo ye wo dum so betua ka sa be kan fa nkai no ko kan kasebe kadia kan fan ko so onye no nim so waji a won masra man ko so mpan was mpan to ton mpan no a on fas dia kan ko so na abin ko jini sika boko wo nyala so bi anya sa me be sie ya dia kan yeba to so ma ko bibia nya bufu ko tere se dio o to boa bo no ho nya bufu said you gina nchen wani gine wo ye maame panyin maame fo bi wo ha we sika bay me pacho so when me say what PSC na ko wo bi botom na ko yi wan city woni botom wo do obo wo kwan ya ni pale do obefa so sika we sika ketwa 1000 Ghana e sika ketwa $100 Ghana how many
Sesi ya some flow de di ni right e free ni tiri mu da ma me bone wo ba so when you want some year when you not check ebi wo ha omo na ma ni bi wo ha omo hwe yie kankan ne boys na omo sisi so no a omo do omo ayo omo adwene se ye de wu agu ye nu a ye beka se agu ma asuwo ni age wo musika adie no mo da achi mo nkwa e na mi sumu wo hwe ko hwe nya jeje one city wo kura da hwa wo nya sika ne bi ne de twia wo so loku so wo yie na so tutu wa na mo yie le ba bo na chie sika ne anya sa pa evangelist mama ya na yesi nurse for mai o ya na nko mu twi mama ni di wo hwe me nurse ni ba ma ni wie school na o de wo Akoma FM ene so de mema no so afo mu adwa ye no ya dane sikala ono ro di ko choro no so akoda da no so akogye na ma ni ntumi nka so ma ni ntumi nku mema no no ko mu ka so mu ku mema na ko mu hu ye be sre ye no abema no wo nkwa na o de gura ko pressa no asopa enkyere semti na banyansafo ye bunube ye nka na sem ye be di obi asika enye oba wono wani abu woni ni sika sie se eno no de bebo ne bra na odi ko tua ni school fees na wo wano afa no hwa no wadane ade ya ma wo no wadane ma wo wia wo twansu awie wo se denchema no po eye se na wo gira nsuo no na wo didi denchem na tam dia na nka wanka ba wu ne de wo twansu na wie se maame so gina chie se we ye sika ye maame obi di be ye oba bi o obi di be ye oba bi abatan bi ho ma minim adekro na kola so kokasa yesin kola na ni nsu ade babru na ya na mo kan na duwa janu na ni ansa na ba kan unso ka to say ya empanyifo ma mo nhyam kola la bufu eti sa no we nya buto so bie na no kan fo chewa e na ma ya ba ye ni nsu ade ma me ye be sra mo hwe kwa oba lo fa so betua sika no na ga na ni abre enyo obi a na su nyame o obu ote aso de so na ba ko si abusumfie wa we orun tuma be boyem ye tufo me that say was I'm man listening you live inside Sabronum. God bless you. Okay. Nanaire. Ma, o se me ma se ma de bia me kan se nkanye bone. Se oba beboa be ma one nete. Oba ne do hu ne se nko no nete. E na ade na ada bi be da so o UCC. Nurse ni so nya be ma o UCC. Etinka wo paade a kanya ne ya. E de na apa credit o se ne ma wo. Na nka wo peska ho akwa ba bia ho akire wa wo boa wo. Thousand but I fixed deposit but ensem bia wo kagu na so munti no. Ohun ne se wo hia wo de hia dem te wo se me boa no. Na afa wo de we na etua ne ka. Me de nyina ye maame no. Me de ho na meko because ya na bad time bi abesebone. Say we is kraben. E no no kra se wa hwe. Se ya na o hwe no. O hwe na be ma ye wasede se wo hwe no. Wo be fa no no. Wo hu no na nka o tan anka abepe no. Na so na wasi na adwen pose oba no nye pe bi na no pe no mama. No wo hu se mse kakra wo ne nsem. Enti so oben de na da kakra ma so de mama ya asem ka ye sei. O ka ketu abi 2 3 ma ato. Enti no e no de be da no. E no abeji ni sika.
Bema me na meto na obusa ne say 400 nko onje no. Sa na me kwa me ka say we nka oje nka kan because e ka de so obi o no otu anka enye bon. Ba no nim bema no. So oje nka kan be o scan. Enu ti na no so mpese obeji scan no. Enti abrantie one wakodi way na afa so me so obetia oka. Na baba wo se mama nko de chani mpo. Na wo sa afre na wo se huru na Akoma sa. Ade abrantie. Brane betia oka no nko new school no fanisi kanya na ade nyame ensho papa na Irene etene nka no yatena na kwanka Pastor Julius nka and evangelist nka fe yemfa part 2 emfa entoamo so second story na health alert clinic and American for the ama was say enei yade bi ani wudi asie na yade bi a etete wo yade bi a ha wo me say what the health alert clinic and ye kan for one the amount say ulcer and infection women's no diabetes hypertension stroke e wo nine won say titi typhoid and cholesterol no adore ni pedua ni modoto enam nsan yade eye prostrate oda na dwa wontumi enna sisi yade wontwene mu ne woni pedua mu wona se eye na wotumi se e wo hyehye pa se de yato jasrama goso de wohia eye health alert clinic ho ena wo sa wode yade ni nyina ekora doctor fo nim de fo ne apomdi adwuma ye fo papa ye selfidie eni nro pa bene ya ye wo ho nti tutu yade nyina asedeku ultrasound scan massage physio lab services nyina no ye provide enu ti pomodi ya ne ko health alert clinic ewo Medina post office ye be First Atlantic Bank Ashaman ye ne Queen's Hotel ena hwene mo ye ben MTN for ho na pomodi ya na Kasoa Crispo bus stop wa second bus stop ho ye ben Concord filling station friend 0242 518893 0242 518893 bema memo hewie me pacho mente mejoso okay udi medin de Faisal Abubakar okay Faisal for him about pacho me free airport roundabout okay ewie Faisal Abubakar wa eni etie wo ewie de boko na meni oba bi netina ase meni oba bi wo e mfa se meni oba bi awo nti no meni no wo ye no be 3 years time and oba ni life na oni mu wo mu no na mani nje me wa me hwana me hunu nti one time be hunu no na akola no se de o na akola no tie no na enye mame ena me se sa na tie de a on fa akola no mbreme me pacho me hu won sam ne su yi woni ne tena na ne lifestyle no o say me pacho opkope ba no na woni ho asemba ho na ebia wo bete ba ko afa so se ne ba pe ne ba bia no ne koda na onya we enti manen ka na asem duru ba bia wo so be mu abebem why cheche ye yie abaya ne di ne sen wo ko se ne pe wan woni ne tena sen woni ne tena su ba de ne wo cheche ni na ne wo ye be wu sa koda no wo dia ana senya wo dia mama Mati de wo kana si de o mu se me no oba ne na eti your friend say body your friend Esther Nkatia nti me ne tena ase be 4-5 years na yinsen ba yentam ti yo no kure so na me ne eti nti o ka se onyem no mampupu miti begitu me ne tena ya kopem so woe to woe no mu no ena duru ba bi no na ise me majuma ya na akofom ena me yese sa na tie dia me so na me mbo mabusuafo amane na me ne na tie me control bibia to du ba bi na me ka se no o se me mabusuafo ya re ena me ko bo me mama amane se ni me no ba bi awo beti me sira ni se ma me bona amane beti won fa me bona ncha me akola no de me na me ne oba ne tie me ne na afa yefunu tie me ba ena me mama ka se me maji atum se me ba dia metimi de akola na ba kire no ena me de akola na ba kire me maame ti o mwa na oba na me ne tie no so e ka kire me se wono no wo hu se me anya de ameware no nti yes taketia wono anya be ma opese wono ne den e betina ena me se sa nti no sisi e be ne den nti me wa na de akola na bre me se akola no wontimi hwa ne bi wontimi ne because wono anya be ma wono ne kotra nti wo de me ba e bre me besu me gi akola no me se mintimi mfa no ko ba bia mandika bo maame amane wo se me de no ko maame ti me de no ko ene wo be 3 years na me de no ko maame ti me wa me ya adwuma na me ya kakra na me da brem ma da
to duru ba bi na madwuma na akofom na mche maame se madwuma no wo fom ntino eka bia on de obebo bia na ombo na menye sika me ba be de me ba be sorto na auto na o si no se me banko ade a ntimi maame so ogitu mu e de akola ne to school mu ebubo no ka me wa no afre me akola no yare o nya si ne ma kire kakra o me ma sendi ama ne ma kire se on the sika on wa omboa enko pem se no ye ya ma akola no nya school ode ne to boarding ti akola no boarding house wa ntimi wa be akola no nya be 12 years no ma me ba say opese obefa akola na me say no akola no de baby a wo no oku school ni adade wo sa be fa na de na akoba bi foforo de anya de amepene ti na se metani ni hia no o se opese o de ade koma akola na ne banti no atoto ntade bi a opese na me de ko ba bi akola no na me ko kire o se ha na akola no nti se wunya ade bi na o de koma na obetimi de akoma no tuwa utimi to ade na o de akoma no ti one time bi na we say wushia me na o ka chem se de o ba bi akola na duru no o pese o je akola no na me say no o pese o je akola na say akola na once a o oba ne be ma wo be ma na hwe akola de man nwo me wona me hwe no say na wo afa adwene bi say o pese o be fa akola na abra umbo bi amane nti woni me ka sa na ma ti ase ama me ma hu say akola na de me ma o be fa no nti akola so tete hu say hu be bi a o nti no o free school mu ba utimi hia no no amaniska no a chense se nti woni me nim koma woni ni die one time am wona me ma ma frame say 2 days ni omu hu akola no na me say 2 days no me say nti omu kan na me kan no mtrim say so mu hu no dia be say ma me na abefa no na me am trezi am pass me koye na akola no na me say na dey na wo be fo obi na obi nchen na obefa na huntim be bo abusuafo na mane na wafa baby ana akola no afe no na den ti mu ana ma me ka say the way again abefa akola no ono onjindi say akola no me ba ana me say me ba ana ma me say se me pese me hu say me ba me nko edieni me ntiase na me nko edieni ana me say se waka ma Akoma FM ana me free again ana me ka chen say akola no pese me ne nko edieni ampa so menene no ene menua baabi ene ge no papa ekoe DNA tie DNA no muwa na wo frɛ sɛ resource na ba resource no so e ba no mama hu sɛ akola no nya me ba akola so ma me hwɛ akola from why you obi ba amana be duru age 40 years what to pangu dantuom nya ize mama kafra nti emu ya oni ayi na me si no say that didn't kono de o se me de ba Akoma FM me de betuma nim na be bia yi da bia no de tu na dia na resource ne wa ha me pacho o mo saka na ye nyina ye betumi ahwe resource no ebi na ye hunu se de esi ko ya na nkatia Esther Nketia woni ne tena be mfie sen me ne tena be 3 years to 4 years na me ne netie woni nete dankrom ana wotle busuafo o kondo no afre no na bi me ne netie am won dance fo bebre o mantamu am ne obia nim se oba ne de me ne netie akwala no obia nim se me ba me kura nya asem ya me doubt me ne ka kire ma me se oba ne me ne netie ntimo ka se dia me ndindi nti anya DNA ya koya ma me se adwuma hunu na mai na sometime na woni ne tie no na wunya report bia won like e bia our friends to me catch us say oh a phaser we get Esther there as a wuni wa ye huni ye wunya report bia sa wo so suspecting that say BBC bitmasi because me ne tie me ko adwuma ba man is cat say the ekunu ne yere me ne tie woni ne try di say am wonyem like o start ne twempena me ne twempena no em fan say be 3 years time ansana bibi side e bai intina me kura that time na me suru say Akoma FM inti e ma me ne kwotena ba bi say de bia me pese abusuafo no bi ada na busa say that time em fan say me sokra na me ndeme ho sa na busa na o ma me na hwe bibi ani a ma me na hwe da bi na anya ma me na hwe ba wo say basana untim ko straight bet na mai ma adwun sem pese emu wakakra na nka mai de mako bom mama ne ba duru ba bi no ma hu se no e wo sem bom mama ya ma adana mama mu nim so ye virgin me mama ne ni adin no nim so ye virgin no nim se me nya virgin kra me ntimi nko ye sa ade no
nti na du ba bi ade bi o na me di sie no ba mia na me se no o se me pa mu ka na Akoma FM na ade ne tie o kire mu kire no so busa me be 3 times na me se no kre e na o se me gidi se moja ade a me nkofa akola na nti e ba se ga ne so anya be ma o ne kotena no e na me gi akola na me de ko sabra no na woni no a separate ya na menti ase na wo da so no ne twempena na obeka che o se wanya be ma bi ana na ma separate akola ni nya 3 years no that time na me no ntem no emu nchada anya nti ma onu tukotena baabi na me so mo baabi nti na obi a won baabi nti omo a ne ehu ya wo baako sometimes na akola no because me kai se na me car wash me kai se na me car wash nti me ko adwuma me na akola na eko ema emu a me sabe nya car na me twi taxi me fa taxi ni me ya adwuma na akola ne tim na me ne ya adwuma nti ni na aka won na me si no se me ya adwuma se na akola ketwa we tim de o se me de no koma me family na me de no koma me family a me ya na me family su support o me de support ya ma akola no ko duru board but yen share freezer se ya shebra Esther catcher was say wanyin sen bra wode wo ye no na bibia sisi so kama na bibia sisi so unse wo foforo no mene na akola ne ngen na mene na ne wo mene na akopem sa akola no wia wonanti na mene na Esther se no hwe wo a wonya be ma wo like obeware no ade na se ono no ya na adwene se me muslim ntino me ma ko hare me yonko muslim ntino ono anya obi a obeware no dia no koni pakro no ena me sesa na tie dia na tam no akola no 3 years on fa ne mame na akola 3 years oba na bema ena me ji akola no nti ono kola no mpese o de bema me nti me the strategy bi na ji akola no ma akola no be di mo nti obedi mo na me ese me so madwuma me ye no me nya kwan nti sa na tie dia ma me fa ne nkoma magusu afo nti me no koma mame at the age of 3 years we have 5 years na mama say sanity dey am fanu ko boarding house they didn't go boarding house one or two by this time odi anyini na ebra odi akra na ebra mo 3 years no na obehwe no ebi ame behwe me ba ma biom since that moment no ma hunu biom akola nya be 13 14 ti no no sometimes me tun shia no so ne ma oton full jeans ne ade ti busa o shia no abusa me se na akola no ye na me se akola no ye na wa fi akola no be so ohun akola no na me so uni problem se once awe ne ma me de me ntimi mfanisi me ya na me de ne ko kire ne fi akola no Akoma FM o person o kosra na se o ko wo ba akumienu no afa na adwene se o de akola no be dwane enti ono no de akra ne bre mo 3 years no na ni sa be hu akra ne bie mo na akra na nya sen anya 14 years hu akra na 11 years achi na akra na nya 14 years Esther de akra ne bre mo wensi wa me hwa na chi akwa bi 11 years achi ansa no we hu akra na se akra na e be ma no afide was starting na me ba no na me ntiase na me nsunum na me ba be ma nyines nti mu ana ode saa adwen no minim ti wo na frɛ me sɛ 2 days na mu hu akola no ti wo yen ko police case na me no we no anyi obi ana abefa na o maame na abefa me ko me ni di kan hia ma o ka kyerɛ me sɛ akola no be a wanyi na duru no se na me se no akola no be a wanyi na duru kra o ni right sɛ nti wono no efa na adwen sɛ o befa akola no minim asɛm o ne akola no kan o befa akola no ko okofa no wo school mu boarding house wo ana okofa no wen wo fa no area na o motino akola no sɛ o mu free school ba na o di agro man tamu a ti o mi sɛ o be twem no hu no ti no o free school abafia abafia o mu di agro ti en mu ana o de ne koya o amfa na mba biom na akora no mi sɛ o maame sɛ o ma akola nim sɛ o maame no bisa no so time onyini a ohun se ne papa no ohun no ne papa ne nana ba no ohun no na ombisa se da where is mommy na akola na busa me pen na me chen so maame o beba okay but emu no se ya akola nti no ma na ni kafi fie no mo nti me ge no so hia me o ka se o pese o ene ya obesra akola na me si mintimi nka se me mfa onko nti me ana me de ne ko kire ne fie na ka kire ma me se ge we na me ne no wo ye na se nti no akola no ma mini nti free ono ge ne timi ba na me nu okra na ona akola na atena se adi nkoma ye bibia nti mu ana o sa fa adwene a o de be fa akola no ko ya bra wan bo bi amane okay yeba ye ne ge ne bedi nkomo ye de DNA
results no ebeto ama won so wahwe bi ye be mu na kwada no anya bia DNA doesn't lie DNA ntwantro ana meboa DNA de ba na aba e ba na aba meboa Roka Clinic Limited, Pakum Capsules, and a mede Emma War, Pakum Bema, Waba, the Bridge, Jonado, Benade, Moyam, Ready Sumuaku, and Wedrono, Bomodia Pebinum, Ninguase, Fataka Niba, Na Janikio 442, Sudia Wabawa, Akoma, what say, near Margin, Sripian Pataku, maybe a remo or maybe Van Capsules and Soldier Son, Tentamujon, sir. Now I say, Aya, we are Bema or prostrate, we have Van Capsules, a bedwa Kajinamu, and it's about Saka be Medfagen Capsules, Yadu Fufrene. Yade aba na enso so sedie agrofodi nwa dance ye no enya sam keto abo ma mo jade afrisane ye nipadua mu woto oseje wi fa nambro mu kosi form woda na dwa wontumi na mepacho mo ye adwumaden pa na mo de ye medfagen akwakra ne abrewa no mo kodwo agena branche ne baba wabu mfumpa roka ye wokumase ala baba wabu station ya ne School House and edition mo fra yen e was 0248 885040 0248 885040 mame mamu akwaba yes na pom nyame adum obani wa chomi bra wo bra on edi wachi na oba no se woni mo no de me de yemfa ne se me po na Esther ha me kese ebusua ni na chire me mu because me o ho na me nua be me that time na me nsoma o me second born wo ye ko 40 days and obeka kire se woni ga bia afaefu na ga no onyem 8 months ni na sese no wonim kon be fo so akwa kire mama efize mama na ni so ohye wono so ye malama wo kire mpinfo ade nti wakofa eni ngwase we wontimi mfa nkofisi efize wono na preach amanfo ba na enne wono so bi pie oni fie ene ese eni ngwase nti wono wontimi fisi ye mama nti me de me mfa nkotu nenim ana mse yon sa anya aba nti mekọ na mese me de mpa bokura be hyase na me refi enye hwe yenko ewia ne abon mpa nti ye na mese me futamo me by 40 days ana me di shame chi na me se yenko me maame ho na me nkobo na amane ana me bai no wusa me kwa so na me se sariki na akofa asama aba no so onim so driver ni ana o sa den wa akokum obi ana na me se de bi okum obi ana woni ga bi akofa efu na me maame di ne se gun ni ti se hey asama atum ana me se yo se anya aba wo se ga no kura anyim 8 months ni nti wo ya abebo nti e ba abebo wa amane na wa mbe kase ade nti na ya mbo wa amane na o se yo enya nyankopon so ye no abotre eyi asubie kwanso ampanso me ho na me nua be ka kire me se ga na wo na to akwala ni din Abbas nti ye de na eni ho wo se wa nya nkum odwan no bai wa tu ni din e kire wo nya ska obeka akukum nti me ho na odi ga no be kire me Akoma odi akwala be kire me efiri wo sister me ho na ga yaba na di akwala yare o me se na me nso me oba atanti me pala ina half kodi no ho wo ba me ni bi kura na masesa me de na me de ama no en akwala yare na no kura oba na me si me niska Esther Jimmy ntoma me yensa sister masesa de ama no me so koton na ma na eduane no ndi bibie ni no aba na sister say na say sa me tibe wo run about no enti ha de no ha me papa enti eduru be 3 years na mi kunu si dan ye to fi run about ye ko turuba enti afi no hu me kira kwan afi no hu me bi enti no asa the pressure na ko mi be ma so na enti ho no de be jaya akwala no wose se de akwala na nya 3 years dia wono wo kwa ware efse ye nkiro mo yikura no ye nware no enti wono de wo jan wa haya ena obeja no run about em se mi nua be ma ni wure fi asem bebiri obeja no run about no ena boy fa akwala yi de bia obobo ne bosa wo ko adwuma kura na obi sa na wo fa no nko anti wo ami di no ko asene malama be shout mi no kura mi misro ye fra no malama abushira ye maame no no se ani na anya ba so sister no mi na ni nti fa no ko that time na mi nua ba ko fi Nigeria wa ware aba fi wo no so aba na odu ko ja Akoma FM we tama ko ndi ma fali wo fi ena fali so se ye mi di no be ko maame ampanso yoko ni ma mbe bufu na come in down say am anya ba say nya onko na waye sa say nyame so wo kan Quran na say so hwe na ba na wo ba ka ko wo ni girl bia sa na nyame a hyehyɛ no even in Quran ya nya aturo say Esther na be Abbas mami nti enu obi antimi mpepa nti say nya onko aye ho na me ma ka so yo wate
ɛna ɔfa akola no wɔn nso ɛsan sɛ ɔyɛ ni edwuma no ɔwɔ ni bibidi wɔde akola kɔ boarding house ɛka wɔabɔ ne ho deɛ ntimi nka me nua bɛma wɔ kɔkora ɛnkɔ yie ɔno ɛsa na efi so ɔbɛda akola no anu no wɔn suo kora mbɛka sɛ week bi ma me bɛhwɛ me bɛyɛ anasese enti na no akɔi mai that time akola na anya 14 years akola from school ba ya na oja ne bag si wo ni na no se bedi de wo se meba sa ne ma me aba bete fom no so wo mra na wo nko kwankro fa so fa akola na nkro bia kwan no fa so fa akora na kwan ye enti mi tituruba wo tra Kenya se ana wo turuba akola ade atin ye hu abas na me ma me ayo confused wo se ye nko police case ana me se da bi o friend me no say abas mba na me say ani otimi ba me oba this time dey omu cha me ho ba kura sa Akoma FM enti me dey me hu no say fitin nura omu hu abas na me say ma o ntimi yira sa ye mbusa Esther na ebusa Esther na ehu na dey Akoma police na me ma me say na e frɛ wunya be ma fi say me friend na me nya no enti me friend na no to mu na me say na ye hwehwe abas ya ye ward wo fi a ye hwehwe no fitin nura na wo dey wo da runabout wo ye dey so no na enko hwehwe na so sister ma frɛ o ma me so na me so wagini pa na efie ya ye confused na ye hwehwe no wo to so wo one obekra no say wo de abasi obefa no ehwa na esiyo sese ye nim bebia wo ya ka kire sport extension MP Mubarak o mu echi o mu fie ebusuafo echi Akoma FM enti obi na be ka kire na ye won tefie ho na ehu bebia wo hye on tefie ho ne ehu bebia o hye na ye ne doctor eni nkomo ne ye wi a ye beba betoa so on tefie ho na ohunu baby a ohye fatu trim esase ye betoa so afri ho ye ne Esther bekasa akoda no dieti no wodi obi ba bema foforo ba abre obi ma na hwe no 14 years bema foforo ba won kire ye bema no ontua ye sika ma ye ne ni yasem ye beba o doctor mamu ha yeah me ya ba bema na pom nyame adum odi a che ahon fe so de ku na ku grofa yi ku wadamruma manum bia medan ka me na me nie grofa abo ya 5 abre wa boga yo ye chi otifo so nene grofa aba ye ba de se ya na ya disua enti na ye ba be sua de afa cerebrovascular accident brofu kakaka kan nyina chire stroke na se de ye kan no stroke e ben ye chen atade ye hye no kwasam ti da bia Maa Akos ka se ayaresa ana hobanbo atrema no ye chen ayaresa bokiti ba ko enti fa grofa yi waduo no no se de be ya sa ayarewe enkoto kwan mu efise yare a eku amanfo bebre Maa Akos me kasa wie no na stroke akum nipa num wa asase we so efise every 3 minutes bia no eku nipa ba ko yare se obetia bo ho ban ti enfa grofa no enye dru ne yenum se de be ye free sa so enti wo ho na so nsa yo tititi memma na se fansa na se achew obegya o no di stroke na ebrew wo ho na nsa ayo titiriti misra hwe grofa magedro no wo ho na nsa mpanie bi ewo nsa no na panie bi ewo na asia na hwe grofa magedro no wo ho na nsa wo na ase ehyew misra no grofa magedro no wo ho na nsa wo na ase epija misra ko hwe grofa magedro no ne se be free o ne de yare kese na ebrew the number no ni ensen komo na se okay 0244 59 65 32 0244 59 32 Marco ka se stroke enipa enya stroke no yeyimu wo ha emu aduokron edi free pressure ene ko okay na che se obenya stroke na che se pressure edi kan yaria oba o monka ye na emu wode obekwa na oba onka ye se won sai otitiriti mede wo kɔ wan hwe ya na wode wo kɔ ti ehwe go from agedore no enfansi saa yarewa we hukai efisi ye wo yaria ekun eboko for silence killers di dikan a stroke pressure a friend BP brapa nyini no septicemia and heart attack ubusa doctor bia se doctor de na kofa saa yare we ba ekun eboko ni enya no adura the doctor be ka kire wa ne se ya nasrade ana bibia de da wontiri no na wan hweye na ekosro ene de saa yare wa we dum ba enti enu grofa mageduru se de be bibia be kama ehwehwe mu ne kire se yeyi enipa edubia si wa emu nan sa yo mtitiriti enti wo ho na onsa yo titiriti a tie kaibo a ebai de ehwehwe mu ne koso kire se mienu ebenya stroke nipa mienu anye friends
say butiti no mienu beja stroke mienu beja pressure okay mienu na beja stroke ba ko survive obeko mienu na beja pressure nso ba ko de pressure sa ebeko nti hwa pressure any stroke kuyen boko se de make stroke ben ya chen atade ye hye ti enu grow from jedro se de be ye beboa yi sa yare wi ya no na wo na wo so say utititi abeso se de make hwe grow from jedro no enye sa da kro beko doctor obeka che sa de bi obi efeni sodium ekosoro nti enchiri meni bio o sugar level kosoro nti meni asitire bio sradie wo mo cholesterol dose nti na mono ana anwa menwe bio ma kokoduru ho a na chese yetwetwa normal ede e wasase we su nyina tini ka chese yentu abo ase de sa normal miensen yedidi kakrakra ni enfa grofa nya aduro enhokuru yentirimu se de be bibia be fine ji number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako tete no na ne yekase stroke anyi obi a na ye papa panyini bi a oboni bra wie ntimi ye frene sikafo yare ena hiafo ya je yare na fa obi ehia bi ena adwendwira abeto yeso ogada kra so nyagro na wo sa badwendwire na sa bia otimi ko bai kra da tisen ne stroke aka wato wa ye bed na mu abusuafo ye no go fam yeduru no Mako de yekira ne sesira de awura ni padua no ama ekosoro na full stride de how be brew ba bia srade be da bia o problem e de da osisi mu asisi yare otu ase na twetwon ye no go fam yeduru no de full stride ewura wadwene ma entiri no wo wadwene mu osisi enti adwene no enframa a friend oxygen timi nwo mu wie to wa hwe ya sa entiri no bewu ebasa wano bechia wonsa ne da ho wonan pa bodo frato kwa wo hu na che stroke na eba no na me anya wadom na srade pipe ana entini paya edu yare kese na aba stroke yen go from jedro no na de ha dwen kra se srade ne dentini ma na akoye yare kese atherosclerosis na che se srade ana frama no ntimi nwa wadwemi edu how bibiri ebe ni padua no no go from jedro no fa bo ho ban se de be ya bibia be fine 0244 59 65 32 0244 59 65 go find ye koko na ye go from ye dro no eni ye dro friend zain to xylem na fra ye go from ye dro se de be ya e be bie ni panitrim ne mo janatimi edi ye frisane ye ti wo hona so ni su briu turumika ko hwe go from ye dro no wo ye adwuma wa wia so ena wia ne bopa wo ye adwuma wo jaho a hwe go from ye dro no nanum se de be ya bibia be fine wo hona so akoma bo peri wo ni padua ne kasa kyerɛw e mogya wo mu ni kofom nunu go from yedro na bibia enye kama wo hona so wonsane na yo tititi ho asem ne ye ka no memfa asha na se pressure any stroke ejina kwantin fin twen wo danyane no waposo ye o ya misra nunu go from yedro no ne ntimi mu sisi eno ma bi nkoyie onu go from yedro na bibia be kama edro na adwuna wuntimi na no so akoye yare feda na dwuma na sem kwa na oda o se ade chin wantimi anna ye se nto wada misra onu go from yedro no dra na dra wada kama adua ni si wantimi ni dia no so ye yare no go from yedro no yenu ma no menstrual disorders ya mi adom eno na aba go from abaso ama na ye frɛ Dr. Mensis no go from yedro no die mfie du na maaye die mfie nu na maaye die aboso nu na maaye misra e ba bidru onu go from yedro no die ba na wo bo nsa no misra onu go from yedro no die ba tot misra onu go from yedro no obi wo ha de aboso me kura so e so bu ko ba akopɛ wo wie onu go from yedro no die ba entwa misra onu go from yedro se de be ya bibia be fine 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma isi atenka ede pa into your bar na be ma no atenka atiayira hwe go from ageduro no hwehwe ma udwa wie na de afi dwu ho amehyewe yare no go from ageduro no empompo bobo na epai ya no go from ageduro no nyame adom asante region ha de ba bia be fa bia say herbal shop pharmacy shop ubenya go from ageduro no ene oba Akoma FM hakra no hu Ismaila obema go from ni bia to o wasante memra Akoma FM meto go from ageduro no baby bia obenya bia to wasante memra no na wo nkran amehyewa ko kanshi drug lane ubenya bia to case work herbal Tinatek na Nabuache Hellos
Angel Herba Repash Ubeya Group for Mojadroni Biato. Asama for Nanko Akos Pharmacy, Kaswa for Unco Dependable and a Tribe of Judah Ubeya Group for Mojadrono. Tamafona Kona Nabuachi, Casaba Biana Nabuachi shop Ubiano, Herba shop Ubiano, Ubeya Group for Mojadbiato, Ukoho Albert Sam Ubeyabi, Obosi for Nanko Smart Herba Ubeya Group Fine, Suru Fonko Endless Pharmacy. Achimo dafo Mr. Monko Chumasi Drugstore Mbenyabi Agras Road nko oda kwano Kofobia fo nyina Mbenyabi Gabson Pharmacy uko Nsawam na Nabuachiwa Mbenyabi Nkoko fo Mbenyabi wa Hillside na Anti Akoma Suwa fo nko Capeba Mose na Green Light Takwa uko Uwaswa Mbenyabi Sana Prestias Mbenyabi Takwa de AA Mensa Mbenyabi Group for Mojadroni Biato Buachi ansa ewo Cape Coast ena pena osu benya biato ena udu wa 1000 pharmacy ena obroni pharmacy ubenya Group for Mojadroni Biato se de me kare yan kasa so wakasa eni na ma eton duro no de eche wa se num Group for Mojadroni na mo ni padua no ho ban ema Mojadroni afusanie efi na se nkoka otiri so de eche wa ne se nyini kama nipadua no nyina gina mogya no so mogya no yeyi a immune system yeyi mogya no yeyi a hoodena ba mogya wo ho a hoodен mogya hoodena nipadua no hoodен mesi obi be yare akoda konfonochi alpha link to coma enam se ni mogya ye na mframa di ni mu afusa ni mogya di afusa ne obesori aba bedidi wo malaria be chew amwo enam se mogya ne ye efise wo ko hospital di ka atwe nipadua ni bia ne mogya umoja koyia bibia yeye yari ngo fa Mojadrono ni yanya fight say de Maa Akos aye nomi si wono 0244 59 65 32 0244 59 65 32 pese hu go fan hu adanse a enu ani Maa Akos onu ani si wono sadati box na wo de maami na ka ba ko pe sadati menum wi asa very good eno che say next week go see edi ba e wo see edi ba the number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yameka obibia ho da yameka ho so Dr. Dasane ye be san ahia nti bomode a na ma wonsa enka grofan ya ka chero se edre ye de bigum na short nti nyame yadom na wukopie bi so ana wukopie ye ka ne so a to be se enum ana edu na fa kosifie sebe ya wonkoton konom na nya papa ma bekoye se ashote ne ya echen bibia enti oba yentu aso nti moka se eya onkote eho Akoma FM nuano ye frɛ na amdia wano oben wo station wo ti oni ni kunu ne koye ampa mu ko hu mfie ho ehu abas enti omo ya na girl no koto so ni na se wa manye ni yi ena me se amdia se ya beduro sister ena me se fa phone man na me ne nkasa ena ode man na me se Esther adenti na wo be fa akola wambo obi amani wa se sister me ni so manye ni na me se akola no wo so wo be dampon no wo 3 years wo so intimation na chi wa kwa wo nkola mi se wo ha wo ne se ade na wo be fa abasa bra wo mboni na amani unim se wo ne na Akoma FM ena wan kahwe no unim se akola wa bebia no e wo sa okura ye chiwutu because the we are here no wa fomra ena o sister mo fanche me na me de akola ne beba ena me se na dia na wo pa kire unim se ya makwan no ya wo koma karanta wu akola no kura na ye hyeniti no ye mtimi ma no nkokwa if se wo ye his wo tia kura last year woni ye mame tafsir wo kan na me mame atrasi enti wanya akola ketwa wo 14 years so wo masala mpeyfo na dinichi enti Quran ni de ma no nkokwa say ya makwan a wo kwa alika enti staff na bra wo sister mate no wasaja akola bi be 10 days won Akoma FM de bi de ekono bibi ukoso Maa Akos mu ne inshirafo ni de ke omotonso enti yenko wa mama da to akola na me se mama wo de wunnim de ekoso sese wo komase a ho utimi show bi basa 25 years na abeka kire o se nya wo ba enti ya 14 years njina wo no ntwe ka na enko e baby me na me di kan ka chance he akola no papa o baby ade na ma hu se baby de wo ye no ye ko stadium eyi ye ko baby no what one no say maji me ba sister se na me ye ni me see maji me ba me pesa akola no beto na me say ye nkiremofo ye ni akola so tu Akoma FM
bema na wa akwala so to me wu ni akwala so to me bia ye na e woni so to me untimi nkasa waje akwala no na just akwala no papa o ba bi se na make no e ho ano akofom na mse de wu ye ama ye da to akwala ni tie be die ni ye die ni na approve ma esa akwala ni e ba e beti ya de because wu ntimi hwe no ye de ntimi nkasa wonya ni mame tam bia utimi be hwe baba sa akwala no be ba betena ho de Debbie wo say Debbie wono so da enti onimu sama koye DNA okay mo the results na share okay hello Akoma FM hello yes Pastor good afternoon good afternoon Esther Boko yo Esther sir winim Faisa okay na oya wompena okay na me yan starting free I say Abbas why banano Abbas eya hwan ba kireyemu eya hwan e banano me pastor seliki na me say na banano Akoma FM why na winim say na ba seliki na me say na banano seliki ne why de ono kasa no no onu abane Abbas adana DNA approve say akoda no enye sariki dia me pastor me dia me timi frede Esther come on Esther bomodia ne ka no kre na wo hoye kire ye because mama me pastor you dia dia me say bango na se enya le buni se enya le bango ka na fa mo na se kuti na se mbo de ko wo sika en ma ta me de ko mo obi wo sika obi wo sika ma ta me de ko sel adi bodi sir time I won it no your boyfriend I won it here dan ba kumuni ade e ko won say ne ba it definitely won to me fan ko show obi asa bre no wono na wo de be she because ono na won it here na fear be enti woni na nete but obi no obi te otumi di obi nyinsan brand your nete no enti me bi sa wo say woni nete no na woni be ma bi ani bibi ayo me pa so me na me obi ani bibi ayo okay na yensha yeden na wotu akra ne de brand man at the age of 3 years na at the age of 14 years wabefa no chemu cheye mama me pa so asem me say me fifie ne say e bra me ba ma ne mpem to say yem ne na say atiase antwa atiase e ma wo so what ever son about e ti akwa de ya na o de e da sem na me ba wana me kan ye say akwa so le ti da ni ti Akoma FM nti edanti na me le beka ho asem say o say akwa nka Friday to o ko fu o me nten a nanko be di Friday na le me me na bo le ba won fu ho akwa ni bi na le ko fu de me ma sa be sa plan e ti me le ba to afu ba 3 times e ti afi dan me na ba Friday Sunday be pa kwa ba ya o se o ma le ti oji akwa le tu o mo du se ni ti wo bi akwa na ko ma le ma ni o le se ada ji na wo bi akwa na ko ba na me le be sa me be to be na anka le bi akwa ni ba fu ni nka so bo ho akwa na me bi akwa na ba se be ya usu bo ho akwa ni gudu wa so na ko ma ma ni na na ko le fa ibi e si no kira tani ka za ko a pasu bi ni wa ba za ko an ko ana me de sa ko yo e ti o na mba ina nta ka se le se akwa ni wo le ba ti me se ma na die na mi nta bi o mo ti e wa to ka ba wa ba o mo turo e de ti o de bi ma na ko turo on ko turo ne so se de ya meti mi di akwa mi meti na pa pa ni ti o ko turo no nje ma na ko na this somewhere if I say time ya e chere me ana me na meti mama na me ko ni ti ye e di that time afie me na si abo ko process na me le bi of me sa me se me ko le wo ni na ka na me say akoda no woni ana na ka na ti ko ana me la aso ko wo so wo di koko e de la le so wa ba ku wo ye ni area ho no ana ti ye wo ko ti ba bi ko ba ni se me ni ba bi ani se na so ma se e ti me na le ka tru le mu wo da bi o ngo se e pi ani ti
I'm feeling so I'm come baby. I'm coming back. I'm not telling the girl to your money. Maybe I find there's no one to tell you. And I made up a full car. And I'm calling. Then I get to you will be a kind of by if you want to get up one with next weekend. Yeah. Now you want to know one. Now you will see back. It is science. But let's see him and go to the academy. A crown of call when you get to me. I can't see up on that. When you are crying, you did your for yourself. I just remember back and feel all the matter. You're not trying to say. So I'm planning running, saying, when the door will be crying in my walk, and see a crown of those and I have another man. I want to crack out I am a credit. I pay for a crowd that I have really no problem there. I come to my nephew. One year shop on every kind of calling this year. And now there's some of their father money. To you, the year in the bar, and whatever name customer see no problem. And to one no man, no young, I guess I'm not saying the producer to me, Mama Placasa. Now, Mama Placia, I am all of my fire. But I won't, but what do you look at me to carry them? The time of a park or another. I don't see my tree. You know, let's say, and see you are kind of fine. Now, Papa, the good one of calling your sister. Now, what can they do with their crown of the back? It's a crown of money, what I should do. I'm trying to say, what was man will not be a couple of money, including the classes. Remember that you can see that also before going to see the question. Now I'm not one, yes, you are that, and I'm planning it, and I can see that my friend could be a transformer. You do not have the great one of using about many minutes. And I'm setting up another comment about Mother Journey. I say, if you do it, you're more than 8 more. I'm a flower. You're a lady. Now, you're going to be a man talker. Was and I tell you, Dana, no one in front of you. I can't say, tell you a lady. I cry and my young was the Western. The Koala, Saturday, where I get a year and more. And not another person, and I get through a work with you. And I walk over back in the corner. I want to see a man. I don't want to see a man or stand and say, you're one of them. What do you want to know? Man yet. Thank you so much. I'm not talking about my say. I could not be doing things. I want to shop for them. I want to do anything. I'm saying you to do. That's what I want to match me. You know, just want to do it. I don't want to do it. Me akora wo nche what you can akora ma no abra na bua kodan na yes ma so na me no ma me kasa na ko nti bia koma wa ti ni ma na kasa na akora le bia na ta ko ma wo kasa akora ba me nche na kasa e ti akora na me nche e ti flow so ta na ta ma na ba na me nche akora no e a de bi nche e no si ye ta wo de number na flow e ti kan ko ya a yes ye and you are one. I guess you're going to the director of one friend or my every 2 days near a bar in fee. The man is in the Kuma Baku, who mean the national film a come of theatre. Let the Akoma offer the problem on me. Akoma offer the problem on me, nice, the woman in the near day. We have to send to a little bit to say, no, or phone in the casa. What are your mamma looking at me? The other time of their father, they can't be good. And what you would be not running on not a young of your to the money woman in the kitchen. You would get to go another the son of Conan to my face. It's not a 2 days time, or you're near Baba on dear, anything you could buy it. So I look in the buyer now. One of the women not for some, and the question of the feeling is sitting down with the mother. You buy one, the dynasty, you in the woman. I will say, I buy and just tell me. Now, maybe a corona or the woman. And then we are saying, let's not know to say. Not only but let's see, you can not call him money, and I'm not a plan. You're not plan. I don't say, let's tell him to know. No, I'm really can't say, I cannot mention him now. I cannot have children, get a lion. A banana, but you come in the morning, I say. Not that they will be anyway. And what you will. If you want to see the sled, I will say how to do. I can't get on television. They say, see him as I say, only a cook. A plan or a hope, and young family for clinics as a lodgema. None of them are national, the plan on what they that. And so now I say, let me say, a plan or one in Toby. You come to me, Toby. And what else I look with you. I don't want to run, say. There's a man in turn, I guess, and your corner, and if you come on me, you're going to be me about the other. And to the second day, we were talking about a man.
Then you book and the book to do. And you ban place are not to do. And not every my men the flow. Let's talk a little bit. My men are what up and can do with the yeah. And see, I can't say, you're not beneficial. No, it's a baby of the one, I never see to say, I won't do it. I will not be a channel of the it's a million and I am a passion. Looking at my uncle. I also want to know my nation. I don't want to know what the national level. And I said, you are one of the day and I can't call one of our set of country. And the meaning of the man. You do Captain itself. And let's say, no, it's possible part. Mama potentially you just a woman. Let's tell the banco. I do and let money on the so I will and let me answer to my melody. We want to cut the unit and share the one and nothing to swap. And see, I saw a brother with you. Or I don't know, you are capacity. Not the clear or not a person. One is a capacity. What a before. Estimate is your care, I'm not the so much on the face. Yeah, I'm say, I only the bonnet, and I'm going to say, you say, I am in the party of Akoma. No, I think another business. What was it you not to do it? One can never call it properly. I don't know that. It's not a man in one of them. There's a baby I'm not quite a man and fishing. It's my phone that can't say. I'm good in a mile of my phone, but I'm not going to go into the fear of Akoma. It's a little yes, uncle. Now, dear friend, I'm going to say, I'm a pastor when I'm saying if you are coming in the corner, I have a free Corana. A phone class, so you mean I'm a bum. I am the same mamma. I told you that I'm letters I could very see the banner, and many media. If you can't tell me that what I'm missing, to listen to that. Never, I'm not telling you that it's all about. Not the car telling you what I said, the only problem. I can't know why I won't be a little more crazy at that time, we are going to run. And I'm not being a buy. If you want to say, my lesson of running so much in the class, and I don't have a panel, every member of the men where you buy with a panel when you start at the media. I'm saying, let's go to the general. You see, I'm just going to tell you. My mother is running to another one of them. What's the man called? What's the last? You know, one man, and the back, and I'm doing a bit of you, let's say, a dear. After a few photos, and I'm the same, and I'm the call. Yes, in the country, that's not on the Friday. Hello. I wanted you for Nina, sir. Omoka, some quay DNA. Omoba, Sakoya, one DNA. Dear, me person, me want to say. DNA, no, we need to. I Esther, almost for results natural. And one monk can want some sunshine war. The master that we are got around the nation, Mako and the Pole, maybe at the land. Mako officer, after Mr. Almost at the result, no time. Now, the one be a crown number man. Excellent, the master, Mako, and number. Okay. Esther, dear, results no ekrame. Esther, dear, the results no ekrame says here. Esther, just here, she. Mama, yes, I'm not going to the old kind of beer, what I used to them. So tell me about my son of the only yesterday and say, so say the boss, someone sack, maybe I'm in some no woman. No, no, some of the different. Esther, so when you're convinced, so when you're convinced, one more DNA no who Esther, Jenia can say DNA for. Convinced because yen persevere akura I don't know the but for all that we don't make from what can was say on Kababi or what can
ɛna kɔyɛ DNA no mɛboa wọ́n mú ọmọ nìkan yẹn bá tó ọ̀sẹ̀ sẹ́yìn. Mo ní ọmọ nìkan 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 wọ́n ọ̀sẹ̀ yẹn. Mẹba ọmọ kọyẹ DNA no kọ bi. Mẹba sọ mi ní ọmọ nìkan nìkan yẹn. Good. Mẹpàtí wo ẹyẹ tọbọtìẹ ẹyẹ station na ẹ máa mú kọyẹ like ṣe yẹ DNA sẹ́yìn a yẹ hu wọ́n sáwọ́ ti àṣẹ. Yema doctor ni hu say ye DNA ba enti ye be ye hu bibia in this case DNA we no mu aka se na mokoye mo ade personal meboa that's it enti station no e wo horo wo mo nsa e free sa DNA we enti na ye ka se sa DNA we ni even ye tumi so nyitum because say nima anastation in sa womu dia say sabre ya mode womu na edimochi womu na ma mukoye meba womu na ma omu ka so mbe ye die ne all right bebo a eboti ko esta de gina so ma me womu ka so mbe ye die ne bebo a okay omu ka so mbe die good omu na ye sa die ne we ana mu aka sap na abusuafo na mukopɛ bo doctor ma ne die ne womu na direct yes man ba so dia plan ke one time to go ya you na me be practical ti mo ba ta one over the 25 ti ya na check you ana mo ko mo ba me na so o le ya ba bi a ko mo so so be free ana mo so me de me mo ko yi enti chese station ni wonim se enye omu na DNA omu de omu nim se kia omu jira mama ye DNA but in this case mo ko hunu se ba bi die afo e che omu de na wo mo ka no enti mo ko ye mo de na wo mo ba bi a mo pe e sanity enti omu no kura no sa wo na ekwa be ye den se wo mo ba give sa resource we yatum because omu hunim ye bia ye person obi adwene mu ye ne fine ti no ye no ye ma obi a ye trust no ene ye enti ye no kra no we no ye sheda nyintum age se ye so ye de enti ni nyina no se Esther bibia ye ntoboase ye pese obi begu animu ase o se Esther kra ne face anam no se no watwempra wo baabi akra no kra nye face adea enenso so ye de ahye no na sa na Esther tie se di so banye sa sam no ye mpese ye betiti bie Esther whatever the cases ma wakoma mra from bra ni ye nhwe ekwane ye befa so a ye bewunu se akoda no ye face adea akoda no nye face adea na abusuafo no obi akoma ato ne yam Akoma FM Esther what say Mesa ni asam no nyina ye enye wonko ene wanya akora ne future so ka ho bi mo ba ne future ka ho bi Esther ekuya ne wakasa emma was mama go me ha sem ye do but I agree that say mama waka me tell me ko fi mama la tell me say akora na ba me tia no sen ka akora ne ba ene na ka kwa ma me tin eda enji ta ho no me tin me tia pie eno dia entina ya ji case no Esther enti ya ka sa kwa na se ti ba bia ka se de ma ya no ba no enti no don't worry eno na no asam na o ka ya me ya sa kwa na se ti na se pa de ba dia Esther wo nim wo de wo hwe ana won te hwe aha ti de wo nim ni say wo ni face ananyi say ye wo ma face akwa ne ye ne dia eno ne de wo nim mebua enti so mo ji nwa chi na wo bi am fi ta me dia da me ta na se no wo ye na ka me na se ni papa le me ni wo go akwa na so mo ko me ni no go what can I come to me? Oh, man, I feel like I'm going to go. Don't worry. I want to be Pastor Julius. Ma. Asem we asem. Me ma de ti Esther ma asem aye atwuntwan sa because ade no wo se eye omo ba ene omo so se omo nte ase enye omo ba
now mo abusuana group is a station is in ma compare mu now still I know what so join say DNA results and there is some kind of forgery be only problem yes bra yeah be doctor only doctor ni abrantie su nie on ne ma me su nie na yatena sana yaka na doctor bi ne eba ne woni sam bi anu ba na say anu prove say akura ne ye face ne ba na tete na wa response anya ne ba so a na ba bi office so ko ye no na akwakofa be ma kro na ba na so akwakọ hwini pa kro we ase we anya den enti de ko so ne mentemo wa se ko so nyina na ma enu anka hwede ko se akura nda chi be yi ade se huna akura papa wo so omo de o maba ba se wo Esther na aka so so baba na yatena se entena se ni muru ene e behu da bi a enokura de eda enti Esther wo ne problem ye wo kan nyina obi nkasa wo boa ene obi nkasa de wo kan yampa na nyina ko wie se Esther baba enti me tu Esther fo ene na busu afofo se mo nkasa nkire Esther na Akoma mna fo nim se edu ba bi se na asa Akoma no wo so ne ade but Esther emma fom na wo mo ne se baba na yatumi ahwe akan wase okay na na kwe Marco Esther yene na kasa mpre bebre obi na de me na me wo ma asem ena me de akoba bi ena ye kan yi ama me ena me se ha metiri mu ensene me na me se yi akoba bi foforo enti bra ne yenka we ne bone ne sei enu woni se me nim se metiri mu ye fan kira bo so mo che me won che me enti ba bia wo ba enti Esther wo ha ne sei wo to chin se mo ba se enti mesro emaye bebe ya adwene da no emfa ya adwene nkoho na nya saa na ebia betumi aye wo se ne ba bra ya chawo ma ko se Esther adwene mu ya ne ntanta na wonim se omukọ ho no se bibi aye na adwene mu na wonte ase a Esther mra enya saa dia enya Paul somafo Paul kan sembi na mfantu ye mama no fo o se ebe ya nka ware wasafo on ka se metedis ni ware metedis ni Roman ni ware Roman ni metedis ni ware metedis ni so enne mrante ma ba wo ma tinka sori a onim baabi a atinka no ekọ onim daachi atinka no sunsunsanso de besi omumie no atinka sori ye no o ma nwene tribal ayi baabi a mi ko wura yi akola ne daachi eye sen ebekọ ne sen sese mama akoda yi ohunu baabi a onko se otuba anase obekọ asori wo ma tinka no sori ye no baabi a akofa ba yesa akola na gire mfinfi ye be sre Esther bra na ye fa ye ntuye ya akola ne ya dwin ho enya mumie no ma tinka na sori ye no gabi ene mu na mo kwaji mani ena mo mpratwe na matinka so but akwala ne se ohunu ba bi a wonyina yesi friend Abbas me kan so obi so be friend Emmanuel enti Abbas Emmanuel no wa head step but wo betimi a kire akwala bi gina bia enu ti bra ne fa yi ntu a de wo ba eya somdwe so Esther wasin ba ntu na akwala dan kasa nso ba bia yesu ogina no wa gina ma ne ho ato no yesra Esther bra me da se Nanare mama eya na DNA mostly ensem bebre metai Esther chi se Esther mra na enye DNA no fi se betimi abampo se ebia na akra na ye be ma ne ba na enso so hospital ye tai se sankra mama won ti bi da enti ebi kra na wo maami wo kra ne akra ne moja kra mfa enti wo de bra me de kakra me kan se wo ba na de wo ho no wa amade a ena de wo be ka kiro na minim so obeba am ye hu no ko me gidi se ebia ebetimi aba fe wo kra akra na nya oba enti bra na munyina akra ye nyi munya mu die ne hu
sa akra no mpo na waje akra no mpo ye oba na afi asumdwe mra enye oba nso na ye be men so ba wo de na ade ama no na wahwe ne ba na afi asumdwe aba simple and short. Okay, simple and short. Me that's papa. Enti Esther. Emma Esther nyema atiefo ne se bimpenifo etie nkodwen se ebia owo bibia wo business ne wa ha but yeso ya adwene mu nyi ye very good yes enti ne de ate no enti se wosa twene twan ye be ma atiefo because messages say eba Facebook ni ade nya acha say em say Esther no wo bibia enti me se ne mo nyem obi nkodwen se ade no eyampa na onu na enti no mpa so beba no so onu ofi se onu wo mu na nya adwena ye ndi afa ne no hia bra ne no ntana se na bibia anya asomdwe ebeboa na pa mama konta na no your birthday time ti enti manya ho adwuma ti nana mensa wo Cape Coast me na woda papa na amono dwemfu as of mama ke enso wo pata so no so ne ba amono dwemfu a na your birthday enti man happy birthday. Okay, happy birthday enko enfa emamo na yegusua kaimo na yakachro musa kuma chede yegusua da yegie enu nti se wo mo se wo anwa se Akoma FM ana se eyeduku ana pokra se eye drinks empaboa anantare edien ena wo ena opese wo de beboa yen akoma chede ye mekunafo aduane ade ye menyanka aduane ade ye ma wo mo atade ahye eye bronyen enu nti onua emu ayedede nanso so abrebia no wo se ye bo enkrofo testimonies donation ya enkrofo ye adoye enkrofo ye ni titiri ewo station ha wonye adoye ewo Maa Akos program so akomamu nsam so wa bra wonya dance die last week ni ebubo bi e de ekyeremu a adanse no a eba ewo adoya no eya na edoso bebre last week me boye mame a na owo abrochimam ye mame afia se wa de ekyereo se wo hu dwiriu eye no kre meti one of frame no ka ye enu nti aha ye ba bia wo ye wadoya wo nko ensansasa na mom wonya enhira enya dance die free mu enu nti akoma chede fa wo de bra se eye sika wo ye wo kumase asko a ye ne mo no ena edi enhwe ne mu oniema no wo betumi ede aba wo ba ye beche se ye sika 0242 261550 0242261550 what the first one Akoma FM yada wase se wo de enso kra na won potam ha say baby a eno so obomode na odi rem Akoma FM nso a ye baje ya twere wudin na afen so yada se fa wo sika no ebra fa wo niema no ebra nemmom se bia wo achirichiri eye kumase krodua yemo na opese oniema no doso untumi emma into opese ofre ne ye befa niema no dia ubetumi afreme na ofra me bo campaign amane campaign lines no de wonim ubetumi afre na chese yetumi ageso ne ya ba befa eniema no e wo 0245 301462 0245 301462 ofremia na yedeka ababefa usika fafa 0242261550 yensa ebeka mi abema mamemu ahewie mejo so na promote saying na kopadom ho ye ahọ fẹnu so die bibia no fofra bi ai you say and that's why wo herbal center wo ho ide say wo awonim omo bu ama mani ada won makenkan me LPMC ka me no mama me ho so ye fe ye da sini de bia dance a ma ne ba ya so ye enza ma beto say wo kenkan bi bible kwa say nhire mu Akoma FM ewo omamu echen ogie na de ohun mobroni mobo na ewade hu ne mobo saade we ya mo ye nyina nyambe fa so ahira obi bia enu ni nti na ndaso wo he back clinic nso yenso atu ye hu asi wono me say yenso ye ni ya dofo ye tiefo ni ahwefo wona ewo ani mu haw ana yare bia na se wani asay anase etete omna ye kwada na dom so no ye ni om edi bronyan intini sent promotion kesi aye koso efri bosumi ye mu kokosi bosumi ye besim December nim 24th eni e bewie eni da so he back clinic so buy asue ya eni obebrebe free labs ahodo free efa card abetwa free machine bi e de be show bia nso free afensi wuwia sika kuma bi ekura wade to adoni asanso ma adoni bia kan ye de pese okokọ sa ho yare especially wani epise okania no anyway ni ye mpese wani be sei anase wani be dum eni yare etumi edi obi ko wom eni yare etumi ma obi
eye basa eni yare to media reho na tu nipa so eni da so herbal clinic ya ba ese ya ba boa ya dofo ya tiefo wona eni on sha ase eni wona afiansa na wate yenka ya ba amamom se momra ya so ye na se nya wo hawo ni siti bia no ye be hwe ni tu ase e dia ma e bra ye promotion eni mu di bronya we ni e bronya chede a e de ma ya dofo intimidate numbers na e tudwa wo do fra se doctor eni da so herbal clinic ni ana ye be jo so ni aka chos ye di code amount kuta code no na fa bra ya so ye baby ya so ye obia na say branches ni obia no fa bra oba o do oba fa code ni bra ye be show because ye tumra ni a kiresi ye de o se be yoyo enye so ba na aka se doctor me code ni o code be ye nkan bibia se da bi de ya kano eno ana ye hwe so nti numbers ni 0559 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and 0596 19 88 84 0596 19 88 84 baby a obia no frɛ sa number we na di code o do frɛ ya ase doctor me pay me code bra so ye wo kumase a ene ne mpotemu a ye wo eye kwada so brother man ye ne estate park no ene di hwe ni mu anade oduru brother man ho no ma frɛ number no ye betu car ne na ba be hyiaw enye case ka bia na ba betua wo do nya duro na frɛ se ka na duru brother man ho me mfan ye se gina ha ni empaka emra me fa ni emfa embra ya so ni ma me hwew wanini how bia wo bia no se wakwakoye bibi ena wani no hawa baso an se bia obi na di blue ana se twede ana bibia bo wani so se ye koko na akofa wani yare aba ya yo operation eye tenisi wani so glaucoma eye den wani no hwade a wo ni ye obi on mo se doctor mani die saade ben mi ami hu ni ye ana se nipa na eba mi hu no enso mi hu nanim obi se mani no sorry ensua na epro mani no so eye kokko de bia mesori be ne mani no etwa nkyene anase se me sorry anopa me se mani no ase de twade bibia bo mani so mani na ho no tutu na mo ne bra ni da so herbal clinic ya so ye oba ho no mo a yebenya abotre nya hwew ne ahwew yie obehwe machines ahodo a egu ho no ma de hwe abayarefo a ebru ni padon ne nti ase so machine bia ho bia anka ye de hwe ni pa yasanke giska nanso ani da so herbal clinic enye ye de anu nti ne ba ni mu ye ba se enipa be benya o ma yaresa no mo nso enya adanse bisa adanse ne ye ruade dia ye saw yare a emfa na ase ne man fama otwede ampo bi se enam na adom ene na ne humobro so ni nyansan mu ni nimdie mu ene ndaso herbal clinic ode edom ye nti so de adom ye ya wase enso ni ya dofo ya hwefo ya tiefo anase wona ye ni omdi dwuma ni nyina eche enti frɛ numbers na me de atodwa no na wo de o frɛ ya se doctor me jimi code ya do code ebe mawo doctor me jimi code ya do code be mawo bra ya so ye wani hu ha obia no bra Accra and Awa, Yawo, Walako Junction, Tabora Laji, Walako Junction, Kumasin so, your quadra so any estate park in the Shanimo, Udo brother man Honoma, friend numbers na ye side to Jano, a promotion, Ena, ye de Emma, anasi ne ya shop for, on any shall see na, any woman eche. Into fair, Nebra say, Ninyabo Sena yen show. But the numbers in S are to be, ma'am. 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and 0596 19 88 84 0596 19 88 84 Obibeka say eni da so herbal clinic eni yare nkwa na mo hwa na there be apart from edam Akoma FM etwere eni beye eni yenye wo ya so ye how bia wo ho bia betumi de aba say ye fibroid oba ontumi nwo bema ne modern bo anase na kwamwa awuo bema oye adwuma nanso ontumi emma oba enyinsen oba anase nipa nanum ewo nka eye asikyire yare eye hypertension pressure stroke ulcer anase enkwe oba obi bema obi tutu na mo ne bra
eden ena eye wo eden na ye watete kodana obi wo no mo doctor Mako hospital ma ye operation e wo mani enso mani no me ye wie mi nsam fa huna de afi ba ko na me Akoma FM enkoyie tutwana mo bra say wani ntini ena ate ogba de na domo odi nuaba bi adom yen odi nubra bi adom yen enua hini bi adom yen ene ye de afra ene ye de aye aduro nse wo a wako hospital akoye operation ama wanum anase bia wani intini bia ho aka a wontumi mfa huna de yi ese bra so ye ne ntinete we de ka ne se ayade ketewa bi ye de naka kra bi ebe sawo yare ama wonso wanya adanse nti ba bi bia obia no eye ni how biara ewo ho su bia ntutu anamo ne bra anase eye stroke hypertension diabetes eden how ben ewo so ayekoda na tutu anamo ne bra inda so he ba ba ebenya abotre e de wa famfidie mu ayi bibi bia kama e de amount se na maka no ye promotion ye de ubronya ade ena ede ema wo enti no de oba inda so Herbal Clinic fa code ebra free numbers amede atudwa no oba cards ka ye njewo afin so machine bia de be show bia na ye njewo ska afin so no labs ahodo abiye bia eni ho no ma ye be jiuska eye free sika kuma bi ekura bia wo de fabra na ba beji aduro ye mfa nhwe na beji aduro ne ensa ma bi enka ho fi se wo ho to yen a anase wo ho to a ena ye nso ye ni eje ya ba ama wona wo se me wo how enso na emba for numbers amede atudwa no ne bra ya so ye na yenso yenhwe so embo 0559 90 12 34 0559 90 12 34 anase 0596 19 88 0596 19 Fre na ju code Fre na ju bronya chedie code na ne yenkasa na yenso ye ne undi nkomo na baba sohwe sede ye kan ye boa ye Paul Mantem yes ne di kanfo Kumase ye wo kwada so estate ye estate park no e di nhwe ni mu ena Accra so ye wo Tabora Laji Walako Junction Fre numbers no baby bia obia no na ene ye ndi nkomo na yenso ye mboa ne nya ni je na bronya we say na ebe din na ya reho say onma ifra kwentuma ba eba besra wo na omde nyoma bebrebe abrɛw se ma anase papa didi emame na no mame na enso wani wumfa nhuna de o mana ho ofe nhunu na akwa ya reho yese bra so ye na yemfa enaka kra bi entu wani hu yare bia emfa mawo na wani na enye se akra foforo de ma Akoma FM wodi ekwene da so Herbal Clinic o me specialize ewani yade ehwem enu nti wani o maame o papa o baby wan kasa so wade ba ko minua be me bia waboa me maame ntia no baby bia obia Vicente Clothing awasafo o hwe ne modern ba oba abranti a wasisuo nanso wo hwe edin a wo gina no odin ti me chance baby obia no onkoso enye de wo ye chia no nyame nso nhira no baby amen nyame enshada sane ye besan ehia biem papa sanso ena arimboat make us say arimboat wa biemu ewo kotwi ene brofo edunya asem Akoma FM arimboat 32 enterprise of security doors ene taoso ho na sede arimboat agi akoma mu nsam atomo no nyasem ketu akora arimboat nyame enhia wa biemu ho aye ye nua bema amwam gas ewo ayi take bomb take wa na amwam gas wo was Mako Akoma chede mensumentuma nyame ya adomu a December birthday mesuan to mekukurubo na mede aba nyame enhia papa amwam gas se onso wode wo Akoma chede eba enu ti ba bia wonsu wo bia no for Akoma chede no ebra entu Akoma FM de wo bia antade empabo de wo bia no wode ba usika nso a wode ba sade tie bia no ye beje na yada wo ase papa na eye Josie fashion awie wo no na ahyame atade kama ya medite Josie wo bom so woni meet me the sports no na edi enhwe ni mu enu nti enaburo nya yi de Josie fashion an ye wada ye ntade ye bibia Josie na bepempam ede amaye wo bom so woni meet me the sports edi hwe ni mu bom de a na efre Josie na fa star no WhatsApp no was 0243
433-465 0243-433-465 Fred Joseph Fashion na ompempa mo niema no ema o eye she's she's so and I me makeups na wa ma me rig fefe kama na ode ahye ya me die programming she's e wo Kumasi Sports Stadium wani Unity Oil no edition mo wo ba she's enwimu ahodo enwimu asoto ye wo pe bia no ubenya bi e wo 2nd of 30th November because 2nd December no enwi ni papa panso ya tete so wo ba ubenya bi e wo she's na watobra ni nsiesie freshies e wo 0249 155 776 Akoma FM 155 776 na any she's a ninkomo Dr. Mafo Fertility Herbal Center Mama Dr. Mafo de debia me cancer wawo fi akra ne ko mfie mienu mfie miensa na akra ne nante ya ko Dr. Mafo na afi won hwe wo ma bibibia wo ho nsensem yare ben yare bia okwa em se ni yare nkwa na Dr. Mafo enhwe okwa Dr. Mafo behwe na wabo ama o yare ayaresa aba ama yaresa aba mpa enu ti bomodia na ehwehwe Dr. Mafo kira kwa wo Kumasi esreso atonso sreso atie bisa ba se wo ben Presby school no wo ba enentumi nante Akoma FM eye Dr. Mafo bomodia na ekwai friend no e was 0244 41 10 99 0244 41 10 we eye eyisie ebusuafo atie yi pasuni asini ebusua pani SK fan yeta fan Kofi Ahen offense Samankama no wo Mr. FY Asari Bonsu Kumasi en Obutuo Mr. Kwame Bonsu America Abrochimemu no odi ne dwuma Desmond Bonsu e wo France Abrochimemu Elizabeth Asari yeta fan Mama Love Akoma FM mama weni wamu ne suada ne po no wo hwe ensanda eyo therefore atabua amponsem piesie Papa be full service VIP Kumasi e wona ye papa de nedwuma atapani yeta friend no Amilo USA en Obutuo nana ata owusu yeta friend no Westy USA Abrochimemu en wowo General Sergeant Roxin owusu yeta friend nana wusu Ghana Police Service Seshibekwai Western Region eho en wono so edi nedwuma Mavis Chumesi Ankara yeta friend ma mecherewa wo ye business woman e wo Kumasi ena nana wiafe so e wo Australia Akoma FM abusian kayo e de wo ya oni areho se amanfo nyina yie se chenchen bia de won mu awuo nyina boa ejen ya ba betu won makwantemfi wo made nyina wo ba pani Sarah Kranche ena odomakuma awuo atunensa edi afrenu yema midi finsia eduoso enum sedi abusia sia hye oba pani Sarah eyie no afeni nyame yatomu a December bosume ne de tosom yensa 3 December no odi emu no betompemu e wo finso Samankama ama abusia ne adofo abepu ahwe no tine ho ni su etwato na owi amam no so na wo de no ko ofinso Samankama musieye Akoma FM kwa de ma no akoto no ho abusia firi ho ba obeji wo ma home awiabremu no bepensuo bi ahoro wonase no akwa akosi nkonya e wo finso Samankama ho na fe wo mo aye na ya jedake na abusia se ade achekwase ada wom so wo mo de hie kro wo mo ato abese no de na nso ade nyina mu no ye de aseda manyame eno nti Samankama True Church of Christ eho eno bekwa akoye ma Sarah ne na ase sorry na abusia firi ho obesa bese nkonya e wo finso Samankama baby a memene da no wo ye yie no na kwase ada no so wato yie no so na wanu musikasa abusia ne abusia kan ya to onsa de afrade hye ya mo wachichi ne mantene ni mpatrapa samomra mejam wonu mo ba pani Sarah Kranche wo mo entumi empane krabre afi yen samna pomudi hu semwe Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services and then one must say a prostate cancer and a prostate enlargement I want a wope why yemre one pem stroke diabetes typhoid fever malaria ulcer yadia edi ni penya me pachi wo winya Grace Gift eho and a wo bekwa che se wo nurse ni papa bema wadura
just say yadia ne be Kumasi Ohim School Junction Oshima from Barikasi Road Enkrani Wachimota Petroleum Bungalow one wo for Grace Gift was 0543 any one any komo nemo OPK hands free OPK charger there and na hands free boy den na charger boy den yen to sika mu kototo charger ne hands free a ubehwe enche na breki afa we ye hu hwe enye ye wunya OPK hands free OPK charger etufo no muntu nguso na muntu no ne papa for 0242 49 71 33 na wonsa enkabe na Alaska Star Enterprise original wallpaper hifie we say Alaska ho akwakoto wallpaper fake one enche ebeye dada na ebe one watu sika to atwene bregu ya ope wallpaper wo am install no mo na Alaska o Kumasi Adum Mrs Anoje Plaza ye be Prudential Plaza original wallpaper ni Alaska ni for 055 411 48 na ye funeral palace men kan say memene da ene wo kwasia da we ya wo be ye ne nyina ye na ye funeral palace adesiedie wo niema na ye funeral palace adesiedie wo niema ebia che say wonim say we di adesiedie wo niema no na ye funeral palace na benya no so na wo ye engagement open silver gold basin strain ya de na wo do niema agum eye na ye funeral palace ye wo kuma say ashtown na kwese kwa house number ME1 Akoma FM 0243 97 na yenyo so Richmond Ball Center yen ene de akuafo nko ne akuafo sam na papa ba enku no de basrasra honam ya hututuo ensansa beko amwaje redi aposo fefefe na semina ne so wodi dware ya yade tutu fibroid na ne na honam ni sansa ne be ma onye waye mre wo mpaso gina ne nyina ebeko woko angel marketing department a wo benya bi sam dore enko Ball Center sam enko Ball Center blessed ba mu nyina woke o jefe ba wo mankase Paulina Esapon fiko ba korongo ba wodi ana fra Richmond Ball Center was 0249 186 845 and I come for Caresic Ventures phone row ya to ne dey Zahara Mr. ne G capsules na wie ya fa emao edron won so ya che se ebo adwumatu na mu san ya de ase wo ba be ma wodi no wodi Mr. no benum G capsules no ya de ne tutu Dr. Mo a ya twa prese nyame enhira pa na be ma wo bo da bridge so wodi Zahara man capsules no bi na won so say ya malaria fever typhoid diabetes na hawa ye hindi ya ba mesha enrei Dr. Mo wayate for doctor was 0246 34 83 na Emma was sa enke drebi features bamboo toilet rotora eyamoto Akoma FM tutu awutun sampa wo pese wo nya running stomach kura na chese wo tako ni dwa na wo so nti nei wo sa eda ho no bo samba ba pa akwa na kwaje features bamboo toilet na wo so ekoton na wo nkra na pa bi atu ya fre 030 222 48 43 so wo kuma see afre 0550 000 990 block B612/8 Attack Pakwashi LP North Industrial Area Francis ya Dr. Gbadema Ball Center yakwa bebiem Dr. Gbadema Akoma FM oh ya de gale prekasa lime natural herbs anaye stroke beko cholesterol betwini nyina free ho wofuna ye kapo no be flat big man capsules so and also the any Gbadema co capsules ni yenu bom be ma waye mre wo mpam de boss wan wajemu me pa cho pedrim yenu binom na wo begina so se be ma Gbadema co capsules no tutu ko kwase Gbadema ladies capsules aba wakosu kumem won be tight e wo be che na de agiade godesh powder ne de asthma pa ene ne capsules nunum bi na asthma kum ni padodo wo de no enkum enkre wo cash drugland tinata Ball Center abenya bi Accra Sherman Equus Pharmacy Redeemer Pharmacy Carnation ka so tribe of Judah friend Dr. Gbadema it was 024 0248 28 87 88 88 Nema was sa enke bi papa fido quick loan ne de sese kwandi oh yes e ma 2005 ye ma 3000 Ghana chopable money na wo di akwa akoto features na wo so wato ntona fe wanya bi adi ato atwa susu na bibia ye kama de ma enu ti download di e wo Google Play Store dial *711 *999#
star 711 star 999 hash na ejisika papa egu botomu dai would about hospital that will 360 capsules and the ointment ne dia honam ya ne amututu aduru wonu ya tutu milika Akoma FM Saka Dr. Dawood aduru bi wonum 360 capsules ne fa ointment ne twetwe na ubu obehunu se awotutu obedwane frɛ 0244 88 64 37 Thomas ne eba shobia mu ubenya bi kafefe talala pacho be ma low sperm count wo yemre wo mpem obema ehi wodwo so a wote ya oba enka wakoso ekumenum no ehwa sei ehwa nye wuni atenka wawade na eguo be ma nom kafefe oba nom kafefe talala dani eba calling nak apidance mother bobo so wusko bi nkoko fre Harriet e was 0207 183 Akoma FM 0207 183 819 nana ya bi sebra obeda na udua ma blood covenant obehwe wayade na nso nya no aduro obehwe huhum mu asem obesini nyina no kwan de ma ho obi agi usika ompeso obetua ano ede bobosi anya no ne editua enkanya ne se abrantie yi Jonathan we friend sempo amankwanya ho keka nsemfo de kire yen no mepache wo konfo ye bi obedan wo kama for 0243 13 na ye bi wo agona sama ye hwe ahomre be kwa ahoma so Dr. Mensa wada Dr. Mensa in bar clinic na no na wono dey Akoma Dr. Wonder na sadi ne kura wanya ne we ya woni bi o no dey bibidro sane yade na woni ne hoto no was oh you are wonderful doctor and na ye Dr. Wonder say aka horo na dey tie ne say Dr. Mensa say bolumra ne Dr. Wonder no abiri bia wo ye research osua de etinim die mu no wo kona nim da bia na hwe so dey bibidro asaburi fita yade ma na body semama no say se me kasa me bobo yade ahuro di makoma ko ade be kye say wotin kasa o yare a Dr. Mensa Herbal Clinic. Oh, Kochi, when he gives the point, the dish anymore. And I said, 2006 and now, time on the bomb or the bomb 18th October 2018. I said, "Oh, friend, na me call. Na me watch call magazine ko share and na me can go see. Kana nya. Na ko sa we na force be da o mi mama o go see fi. Force be ani me ko share hwe kwa ka me person ka be mo bi. Na e people na dey twa road wet. I want more. Me kon wo. Me kon wo na ko fa ta mo ne. Dey fa kan ma opinion adwuma wa na on fan telesika. Was say na say 90 million say. Ah, ne on fan on ten ka. The media men also na wo say kan be si won anya adwuma na kan si wo yere. Kan no anya me say no container. Yes no. And na man ko e bo. Won nye adwuma ntua me say de na no ba mo. Frano. Anya aka ne wie na. Asema ka no na. I say me na nya. Ono fa 6 million wo je. Na mama na say. What can we do 1 year 6 months 1 month. Koye ka no. Who you always say. Oh what? Na man chile si. Chile ka sika na ka na say. Can you that perform you can minimum now what you perform na ba city. Oh you should. Asa police ni hawo. Asa me be na boy ni aso. Enter to the affiliate ma da. So ya kasa me kasa me mbo go. Asibiti asema ya kan se o se kan aba be di wo tam na wo na wo yeses ma hwan sense na eye ma no e na wodi oje mu 6 million no wo de mu 6 million this na na eye ma oje mu 6 million me de also the trend because what can declare say abi on ne ka no e ka ewura mu no ono sa be adwuma te sai ska no now what is this kind of plan what's up with you 6 million 6 million I'm sorry, the return as a car. Train or the other. Train or Jesse or the Koya car, you know, and says, what gentleman said, not can be you, not a yes, smile. And I yes, smile, they are putting what 19 million film. How? Sir, yes, Tio says, na your man. Oh, Papa, who are you, Casa? Can, yes, mamma, or more.
me se me fa bi ko maternity fa bi ye aduane sexy kana ye dia ma no be disika beto ho na komedo fa ye aduane na me bi ya e na maternity me ko do man one city da ko pem se de wo ye no ma mo chiro ma ni no se me first kana na me ko to e na me ko to ye me wo na wo so wo hwa me wo ye buso mi no place na ye buso mi no ba kai se wo ka che se amere bi ya no place buso mi no de no ba no atwi na me se bi wo no wo so asi ya sama kan ana ma betima yi dance ya asi me sin nim sin me hweme na nka ya mfe ni pa no mo ana wo fie ho no me no ma tia mi ja pa mo ko form ba my bi na me diska to wo yes no wa yi ma te na mo ba nya na number na me nya wo ti wa de manji me nya ya no dia obe dance ya ampa ye ni sa asi me ba ye me na hwe bi ye ho bibia ni spray card mo ye wie ye na afa na ye adwuma de ya boy ba ma ba ko resa bi ko resa so ona on de car de ma because the car one we can na say wo mu driver or resa so ntomo de ma na sa on de ma no kan wo ye adwuma ti mi hu before me sa me ko akra me ba na boy be friend that Breford da on no kuta car no because ade won say man say car no o jai car ti mi de me hu o jai kan say de ntina o jai wa me hata na mi na mo sare wase man no ne fi nti o no ma sa ma na nkasa okay na mi hu car no you know is a driver about 6 I have boy driver ma ko 6 na ba na o bisa mo na mo se de ntina mo nyina jai o bisa ba ko a I have boy me na ko sa ko friend phone go wa kan na ko 45 4.5 papa no dey what say you say you too aka kire me say we bisa ba one day bisa aka kire me say yes say coach say o ko e go busi on computer fine so it means say the who can and the nice ambassador can let her adwin o say coach ashia na no bra o kan o twi we are afraid that dance so o me kan ba o twi oh menya ni ko ti kan be me say kan but the all no say ko ti kan ba ko ya na say ko na fu ko season ya to no that e be to ya be to kuma say na me to for of the shape do na no wine na toy me on the trip me say ma me grab person ba ko number grab o grab the number Dabi say me no for me na ya ka no care room it's for the number there Ishmael care room no air condition bibia ye di ma na na ka we I was the number there again that kan bibia ye adwuma kan bibia ye adwuma ka mo bebe say sequence answer yo me ko the precision ti e sha no for you can help her until the bar. Now we are not here. I feel me. I'm in the impact on the bar. 7.9 makuma nsam twumade no eno a eno waso egusada wutie no 0322498035 we ni baby afrefre me braso ntibone town yanko hello we ni baby afrefre Marco mira yanko Marco ma mama ba so ujuma pa mo yeru asante wanya ni shawo na me di modu abre pojansen so Marco bi nya me kwaki ewu taxi driver first story na person me kan wa asem ka Marco na on say a member no a man chi member na di ta man me say man person member na person Akoma FM ni na mana bata no na Marco oba na kasa no me fa ba bi fi mo say ni ma be man ma me ka che ni say samna na wo che no me ba ne boa no na de na me me ba no wa che me wa boa na person wo je wo wa na we ta sem we e man bi bi ta na wo bi ma che se me wo che na be man chi ni ho yire mu sam na bi fi no re na edane a na ogwa be man ka kra na o pese the one of abwa be man o jine bag and also saying it's man ka be man say 10 million they need to get yes chia me da so we ni baby afrefre Akoma ho se champa bro for the kwamo highways yanko na me tia sam ko what mo me tia me na o ba say the best thing so be man wa wo mo ko you know you know very personal me me you so the test ko ya oba sakbi be ma sakbi na wu be ma de wu kwa je de oba yi kwa je de so on prankran nso on prankran so ni o de sankai so du wo huni and on you say I had to dia fine
Then my own for you to be a about Bay, I will say, and you want more about some country, no, but if you say the woman. Saying the woman that's so didn't be a free. It's not the problem of the Bobby answer your Obama, no person person make am say Obama case we dey new case ya you came oya oba akwala yetimi uti asina wuya yetimi ni be na akwala re mama akwala ma mi o wa na abo ho wa je be ma ni be bia woti a ya ni akwala ofare ko ma na bra oba ta tia abra wo nye dey etuye etimi fe ni aba no bra oba ni ewe le oba eni mre mo abia se ẹ̀jẹ̀ àbúrò àwọn tí a ṣe ẹ̀jẹ̀ àfọlá àti àfọ̀fọ̀ rẹ̀ àfọ̀ àkọ́mọ́ ní pàpà ẹ̀yọ̀ wọ́n tó ẹ̀ bí jẹ́ kò wọ́n yẹ ọba arúgbó adìẹ rò bẹ́ẹ̀ máa fún fún ọbẹ̀ yẹ ọba arúgbó adìẹ ẹ̀yẹ sáà bẹ́ẹ̀ máa yẹ rẹ̀ nípa ní àfọ̀rà kẹ̀yẹ́ bẹ́ẹ̀ máa sáà rẹ̀ ẹ̀bà kúńkọ́sọ́ ọmọ ọ̀jùmá. Yami ensha pa bobi ansa ha ne yedi dwumade nyina esie yakoma mu nsem mede Maa Akos ensa brede ebusu apa ne sam ye champion na ba baje adwa na fe wodi agodie mu nsem atoaso yadomase amamo enitie. Feel every taste, it never spread. Top chocolate spread. Every day, it is our drink. Top chocolate instant mix. It's 3-in-1, and tasty too. Made just for you.